Alright, ya o tla e shupa metsotso ka moraga e re kiela ke a bole some go School FM 98.7 communicating units in that malefa re tlogele nyana morota ke kwenyana kosha ya Kennedy forever in love morago nyana ke go file kosha go tswela go Ladies Night a tla go ena end of the road ba bang ba re kosha re tseba re tsebela go tswela go kwa o Boys to Men on 98.7 communicating units in that malefa mo di me go tsoshia o hla tsheng le gape tsheng ba tele FM ka ona a ke ta mission tate morota ke ta mišele ba theeletše go lela gausi mo ba theeletše ba le gona ke dumediša gape ka kua Facebook ba ileng gore ba re bogetše ka data ya bona le nako ya bona re leboga thata ke re dumelang setšhaba ka moka ka kakaretšo magoši marena didupe le ditšhupe le baetapele ka go fapana ga bona ke a letamiša wa letamišago mo ke ena Mr Malefo Reverend go tšwa gona kua ofising ya Professor Mremi ke ngaka ya setšo e leng gore o thuša batho ka malwetši a go fapana Professor Mremi ke ngaka ya setšo e leng gore o phekola batho ka ditaola le meropa go swana le ka moswane frogo batheeletše go lela gausi Professor Mremi o tla ba bereka gona mo Jenfest mo hlatlolanang mo e leng gore o tla ba phekola batho ba fele ba re dilo ke di one on one jwale rena re bia ga botse re no re go sa Professor Mremi o tla ba phekola batho mo mahlong mohlomongwe batho ba kgone mmona ba kgone mmotšiša a kgone go ba botša tše ba sa di tsebeng go ba tše di ba tshwenyago mo maphelong a bona bjale ga gone taba ntate morota ke lebogile thata ebile re leboga tsebo ya lena ba theeletše go lela gausi mo le gona ge ke bolela ka Professor Mremi ntate morota ba bantšhi ke a tseba ba iputša kare ba bantšhi ge ba mpounetše mo ba re gabotse Professor Mremi o tswa kae ga gabo o kwa tabe gore gape ntate morota a go thuše gore o no tswalela mogala o mongwe gore ke ena morota mo la pele a re tsore morota ga botse o tswa kae go riega Professor Mremi o tswa ga Matlala Ramoshebo ke kgausi le Marble Hall le Seabuswa ga Matlala Ramoshebo ke kgausi le Marble Hall le Seabuswa ke mo Professor Mremi a tswa go le gona kwa ga Matlala Ramoshebo ntate morota Matlala Ramoshebo ke kgolo go ka no re mohlomong tše le lengwe wa butša batho ka kua mohlomong o timetše wa no re ga Matlala Ramoshebo mo Professor Mremi a dulang gona kae ba tlo go botša ba re ke kgausi le letamo ke le letee ke gona kua ga Matlala Ramoshebo mo e leng gore Professor Mremi o dula gona goba mohlomongwe for direction ka re letamo mohlomongwe ke re letamo mo o mongwe ka loso le bone go ka nyaka sekolo se ba se bitšang gore ke Mahlakodiše secondary school ke mo Professor Mremi a dulang gona Mahlakodiše secondary school ke mo e leng gore Professor Mremi o dula gona o thuša batho ke bolela so ka lebaka la ntate morota a kere a se batho ka moka ba kgonang go lokologa go tla go swana le labobedi le labone mohlomong ka mabaka a bona ka lebaka la gore batho ba ne mabaka ntate morota o mongwe o kry le gore no mohlomongwe ka mosaidi ya Jenfest ka mo and then o feletša e le gore o palela ko kry-a thušo jwale re dumelela le batho gore ge ba palela ko go kry-a thušo ka mosaidi ya Jenfest ga Matlala Ramoshebo Professor Mremi o gona and then o thuša batho ka mo Jenfest ntate morota ke sa bošeletša gore batheeletši ba tsebe gore Professor Mremi o bereka ka labobedi le labone ka mmantaga bošego go swana le kgono ke mo a thušago batho mahala mo radiong ka lebaka la gore Professor Mremi gore a rie taba ya mahala be e se taba ya gore batho ba nna tlang nna ke Professor Mremi ke tla le thuša ke re batho ntate morota ba kgone go tshepiša mahala gape batho ba no re mahala ga ne o kry le gore no mohlomongwe ke taba ya marketing Professor Mremi a mo tabeng eo taba ya mahala ntate morota e hlola ke gore Professor o lemogile re go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba hloka thušo tšhaba sa modimo ntate morota ga ba ne selo ba seneng selo Professor man go ka ba buang ge nka thuša batho ba e leng gore mohlomong ga ba ne selo ke ba thuše a se gore ba kgonang go tla ka mo ditaoleng le bona ba ne selo aowa net Professor Mremi a kuša gore batho ba ka mo site ya Jenfest gobane nanego le ntate morota se re nyakang go lemoša batheeletši ke gore nanego le a re le ri mo Jenfest o le ka se ka thukwele a gae re ria taba ya mokhutao jwale batheeletši go tswa go le gausi mo le leng gona le gono re tsamaya le sesi mo o e leng gore o tlo hlalosa gore yena o kopane bjang le Professor Mremi then a hlalose gore Professor Mremi o molaeditše eng mohlomongwe a kere bjale tate morota ke tšhaba gore no ke mmolelele na a tepolelele mara taba e kgolo tate morota ke gore go sasa re a bereka re thoma ka 8 o'clock gona mo Jenfest mo hlatlolanang mo e leng gore ntate morota batho ba ka tla
ka makatana mane ba kry-a thuso ba le mohlomongwe ba tswetseng ke taelo tša dinoka go sasa go bua nokeng mo e le gore batho ba kgone go hlapa maswisi a bona dilo tša bona di kgone go loka. Ntate Moruta ke fele ke bolela mo mogekolong ba mphounetse ke tswelela mo re o re go ne taelo tše dingwe fele o bolela ka tsona ko radiong tše ne ba re ke di semonamonane ke re go yena ke re mogekolo a go netaba ka gore le tlele kgone o di kwešiša ke tlo di hlalosa mo radiong le kgono. Ntate Moruta taelo tše ke bolelang ka tsona ke taelo tše e leng go dirile ke professor ka letsogo la gage a gopela medimo wa gabo gore medimo wa gabo e kgone go mo fa sephiri sa gore batho ba tle ba kgone go kry-a pholo. Taelo e ke tlo bolelang ka yone mathomo ke pinki wa phediša ke taelo e leng gore ke ya mahlatse Ntate Moruta e leng gore professor Moremi o ile a gopela medimo wa gabo gore go ne batho ba bantšhi ba e leng gore mahlatse a bona ga a kgone go tswelela gabotse ga ba kgone go kwešiša gore gabotse molato ke eng wa kry-a le gore Ntate Moruta mahlatse a bona a tswaletswe. Jwale professor Moremi a bona gore taelo ya pinki wa phediša ke e leng gore batho ba tlhapa ka yona ba hlapile ka yona lo tša bona di tle re kgone go sepela gabotse. Taelo engwe gape mo ke ya meleko e leng gore professor o ba lemogile rone batho ba bantšhi ba ba šitšego ke meleko morago mara ga ba kgone go kry-a mogota ba solution. Jwale meleko šie go šetse morago ba ne meleko ya go itia ke batho ba ne meleko ya go hlabiwa ka dithipa ba bangwe ba ne meleko e leng gore o ne dula o bekilwe mo nageng. Ntate Moruta gone batho ba bekilwe o no ba example ya batho ge ba re motho wa itia santse a teste ka wena ene e tlogo e le bohloko Ntate Moruta gobane bana ba borena ba bantšhi ba lla ba bane meleko e le gore ba šitše morago motho o ne gore ga a kopana le masogana a sepela ba magarebe a sepela ba nna o ne re mola dibe sepela gabotse Ntate Moruta tšiki di re tlharre ra motho a kry-e monna o e leng gore monna modimo o nyaka wa ga motse goba monna a kry-e mosadi o e leng gore o nyaka wa ga motse tšiki 2 minutes tlharre ba bangwe ba ba tshepiša ba fetša ditaba ba re mola ba sentše ba tlelela bohlano tata monna ga a gotše o bolela gabotse gore ke tlo go nyala o ba le lekhutšo la gore gabotse monna wa modimo a ka nyala tšiki lo tsela dino re tlherre no kry-a o sa tse gore gabotse go senyegile kae meleko Ntate Moruta ba kgone go sepediša motho le meleko e leng gore ga ya loka e leng gore maikemišetšo a meleko e ke go bona bophelo ba motho bo hlakahlakane dilo di sa sepele gabotse. Jwale professor Moremi taelo a ria a lemogile gore go ne le meleko e mentši e šetše go batho morago gape mo ke swere taelo ya tokološi e leng gore e tshwenya ke tlhobaboroko mo nageng Ntate Moruta. Tokološi e ya fapana go ne tokološi e leng gore mohlomongwe motho o kry-a sepela le yona goba tokološi e le gore ga a dutse ka gae e phele le gona ka gae. Jwale professor Moremi a lemoga gore go na le taelo e leng gore sentse a kgopele medimo gabo gore e be taelo ya tokološi e leng gore batho ba tlo kgona go tloga mo matsogong a tokološi go bana Ntate Moruta bontši wa batho ga ba sware tšhelete ba bangwe ga bane maroko ba bangwe lo tša bona di sepele gabotse ba bangwe ba hlwele ke batho ganeng tokološi ke sebata se e le gore motho o sepela le sona ga a sepetse le sona se feletša se tlhola gore motho o gabotse nto mo lengwe a e swarang ya senyega. Ntate Moruta gone ke kwa bohloko gobane go ne le bosesi ba rena goba bo abuti ba rena o e le gore Ntate Moruta a ka no swara tšhelete go lekana 1000 mara a no thoma a berekiša 100 ranta mathata a thomile 900 ya te perekiša jwale wa kry-a le gore ke probleme Ntate Moruta. Jwale professor Moremi a kwešiša gore taelo ya tokološi motho ke yona e tlo kgonang go thuša batho gape mo ke na le taelo ya dibatana ke taelo gore o kgona go itshumelela go itshumeletše and then go tla go kgona go diega mohlolo wa gore dibata tše di sepelago ka magae ka mo bošego gobane Ntate Moruta se santse re se lemoge ke gore batho ba santse ba tsebe gore batho ba bošego ba letsogo la boraro ba bošego ba kgona go romela motho ka dibata tše e di kgona go theetša tšeo di Ntate Moruta batho ba bantšhi gore o bone le tsona di sa loke lebaka la gore ka magaeng a bona o kry-e le gore go na le dibata tše di sepelago tše di theetšago tše batho ba di planang papa le mama ba plana gore mara kgwedi ge fela ge re ka tšea tšhelete so ra e safer and then ra e safer mohlomong for ngwaga then ke mo e leng gore tlo kgona go fitlhelela tse re nyaka go se dira o kry-a le gore taba yeo e loka go bjale ka molomo mara go sasa ge kgwedi fela o kry-e le gore o ka raseng ko go bolela selo go tlhokagala dibatana go itshumile le bana ba dikolong Ntate Moruta kudu ba le bamphato a mare matlou re ba tlhotlhoetša thata gore ba tsebe gore taelo e ya dibatana ge o itshumeletše ka mogae le go bala dilo di kgone go tsena a kry-a Ntate Moruta ke nyaka gore ke ebea gabotse gore batho ba seke ba tšea gore mohlomongwe ba re gane banna taelo e gane e kgone gore thuša gore e no riela gore mohlomongwe o ka re o badilo mara o sa bala Ntate Moruta go kgonagale ba re ge o bala wa kry-a le gore no wa bala ngwana modimo dilo a di tsene batho ba go eteletše pele e kgona go thuša bjale Ntate Moruta ka ntlela go senya nako a ke tšee nako ke fe sesi a di tsebiše gore ke yena mang o tswa le kae o tlile neng gabotse o kopane le professor Moremi neng le gona professor Moremi mo thušitše ka eng
mohlomong ka lebaka la gore re nna ke ntate moruta mohlomong a re motsebe o tla tlhalosa thobela ya se se le kae Rona. a ge ke le namang Ke na Lucia Magabe le šia magabe o tswa kae ka Ihlabaneng. ka dihlabaneng go go riegang o kopane kae le moremi Ke opane ntate Moremi ke founile tse ntate Malefo. Ka mo ke kwa ka gore ke nyaka thuso mo go bona. Then ba ntse ba ntisha mo rejong. Ga go tse thuso ba tla ba ntse gae ka di 16 ja July. Ba nkisha ga kwa ntate Moremi kwa ga Ramushiwa. A matla Ramushiwa. Le ditse kwa ntse 2 months ka moka. Ba nthusha ke tshwenya ke mohlapologo a wa le gone ke fodile ke nae ke tlile ke a ba leboga se se ke a go gopola man sesio ke o ntate moruta e leng a tlhalosa gore man o tle le ke ngwana mamogolo gore ke ngwana eng kwa mamogolo ba re o palela ke go dula nako e telele sesio ke a mo gopola man ntate Malefo ke yena sesio ile o ile a founa ga mpolna ntate moruta o founa lla sesio ke mo kwa gore o kwa bohloko man ka ntšha koloi ka re no a e molate a tle mo radiong and then professor Moremi a tla kgone go mo thuša jale re itia matsogo ntate moruta man tabe ikhuša bose man kore bjale ka mogole re bontšha gore tse di bolelo mo a se dipolelo fela ntate moruta a re tshepiše batho selo se e leng gore a re se rie ge re tshepiša motho gore ande ntate moruta se sengwe batho ba swantse ba se lemogo ke gore go bona motho a bajwa professor Moremi a re no ke a motšea ke mo iša gae ke o mo thuša lebaka ke gore motho o kgona go hloka nako ya gore a thušiwe a lebellwe a hlolwe sebaka se se telele re be re make sure gore boletšiwe mo go yena bo sepetše se se ke eng seo o ka ratang go abelana le batheletši sone ke no duma gore o re fe kgopolo ya gago mannetšetšeng la lekgono go ne motho o mongwe e leng gore o ja ke itlhong go na le motho e leng gore o ka mokgwa mongwe o ka reng go yena batheletši ka moka le lego mo ntheditše mo rejong le se ka felela maatla le bajwa le tsebeng gore professor Moremi wa thuša la o sena sele mare o re gore o be o fitlhe o kgone o fitlhile ga Moremi o tlo fetša Paul Montsheu ka moka re fitlhile mo le re kgweitše Paul re fitlha re nyatša re kotse re ka se fole ka re ge ga re thatha le moka moka sa nagane re go ntšatši le lengwe re ka fola wena o bonyaditšwe no o ba re nyaditše ntate ko Thandi le kwa Kuzota ke bona ba go nthuša ke bona ba ntlhokometše ba re alafa ba re fa ditaelo gana ka kwa ga Moremi okay go bona ba go swera ntate moruta se re nyakang go lemoša batheletši ke gore go swana le se se Lucia so re lemogile gore ke kgala sepela ntate moruta prof ke motho mongwe wa go ba le pelo tlhomogi ke gopola mpotša ka sesio a re Malefo ke gopola gore sesio re mo tšee re mo iše gae a kgone go fola ke gopola sesio o tlile ka mo re berekelang ka gona motlhatlolanang a fitlha kgapela le dikobo ra tšea dikobo ra faka ka koloing ra re no bjale re ya gae prof a mpotša gore no Malefo sesio ke kgala sepela e ke mo lebeletše ka moya sesio a modimo kgala sepela ga a ne selo Malefo re tlo no mo thuša ya ra re mo thuše re sa mo thušetše gore mohlho mongwe batho ba reng re mo thušetša gore o a sokola ntate moruta ke kgale a sepela gobane o itlhalositše nako a tlile mo radiong gore ke kgale ntate moruta a sepela ande o kgone o kwa gabotse ntate moruta gore o ba setlwa sene tumelo ya gore a ka fola kwa le yena o ne gore ke atla mara ke no gore ke tla bona pele re no ya ya man ke thabela mmereko mokaone o le o dirang thobela ke thabela mmereko mokaone le nna ke felela ke mantšu a ke tse gore nka reng gabotsebotse ya se se re leboga pholo man ke leboga ka kujukuju gale ke bajwa sha o ba jutse nako e kae no re ke 7 years ka moka ke ba 7 years he mona 7 years mara ka 2 months fela o fodile ke kgone wa re ya kwa le kwa ke apea ke ria ne ke sa di se ke phela ke jutse mpeteng o gone yolo o apeela bokoko ko gape ntate moruta sesio ga a fitlha kua ke botša morago ka kere no sesio ka mokgwa a ba buang ka gona wa ntšhoša kwa re o tla re tlogela morago ka re no medimo ya ge ešo itla mpotša gore re mo alafe bjang a fole bjale o kgone o kwa gabotse gore sesio tšere 7 years a bajwa mara ka 2 months o fodile ke gopola tabeng o morago o ile a ebolela mo radiong a re nna balwetši ba ka goba mathasane aka ke ba file mmereko gore nna ke go fa molwetši ya bajwa ke monyaka a fodile
tabe ile nthuša ka kudu o re bona ke go fa molwetse a bajwa Eish. ke monyaka a fodile ya sho o apaka o re ke be ke swere ke koko mammang le koko mammang ba tseba ke ena ena go a phela le bona se se nna mana ke tsema go re ntate malefa ke nya go bolla maka ke ikwa ke thabile tate Moruta go a kgonagala go ne koko Thandikua le koko Zotwa le magolo ba bangwe ba ba alafang batho ba fodišang batho ebile re ya boipiletšo go setšhaba ka moka ka kakaretšo gore beke re na le mohlabo kua ka Moremi kua wa bomagolo ba ba 47 ba ile gore ba nyokong ba e leng gore ba trainne ntate Moruta prof ke mogala bo mongwe wa go ba le lešoko kudi ke gopola bekenyana tša go feta tšeoile ka di-24 la gopola ka di-24 ya be a gola ya ba gola o rile boipiletšo a go elela mo di-Facebook gore o gopela batho ka moka batle go yena batle ba kgone go alafiwa mahala ba alafa ke bomagolo ba e leng gore ba nyokong ye re bolelang ka ona go ba mohlabo ya jale beke re mema setšhaba ka kakaretšo gore re na le mohlabo kua gae wa bomagolo ba ba 47 ba e leng gore ntate Moruta ge e le gore o tla bo le gona o tlo kgona go kwa balwetse ba batla ba tlile gore rena ra lafile ko gobane prof ga ba ria boipiletšo o ba ria ka mokgwao o ba tšea magolo mollo mongwe kopana le molwetse ya gagwe go tshwana le se se lušia ka mokgwa ba malafile go ka gona jalo ba gona ba alafile batho ba robala go o ka lebelela mo Facebook go thoma Mokibelo o tlo kgona go kwa taba e re bolela go thobela ga se lušia man o no reng o di tsipile ga kae mara mola o sa tshepe gore ke nna ebile o a dumela go no o fodile neng ga botsebotse ka re nna re ka no re o fodile le gono gane a o fodile ka go feta o fodile go ya go feta ke fodile moloba ke thoma ke ya ba mpona re ka nnete ke fodile la bohlano la bohlano ba go bona ra bjale ko eng ke fodile le no tkhwetša o swere pitša o e fehla a pitšane ke galo ke thomile mara ke re fo ya ka di-step gore a ona po follela gabotse mara gona ke šetse ke thomile ke apeng re ka rakadišana ka montle no no ntate Moruta re lebogile thata re leboga le sesi le gotlelelo le family ya gabo ya ge ba kgonne go ba le tshepo godimo ga Professor Moremi ntate Moruta nako nngwe o ka re o alafa motho wa kry-a family e sene tshepo be re leboga family ya bo ausi Lušia ge ba ile ba re tshepa ba bona gore Professor Moremi o a tshepagala ka thuša ngwana rena a phafoga ebile shu phafogile thobela a le motlisitše mo le ra goreng ka ona mokgwa mohuto le ya molokolola go mohlomong le sa ausi Lušia ga leso wa gae and then ga le gae nna re kgone go bona gore o a dinwa go ba o riang mara bjale maele a rena ko gone gore ga a tswele pele a berekiše treatment e ba mofileng yone ya gona kua ga Professor Moremi a fole re nyaka go bona tšatši le lenga e tla mo goba ntate Moruta kopane le yena ebile a re botsa gore wa nyalwa ebile wa bereka thobela ampitša re Moruta tla o be plus ke kwele ba re o MC ntate ntate Moruta ke nna bona taba tša ka šidi di apere what ya e tlo ba mo go botse ntate Moruta go ne taba batheletši re lebogile nako ye leng gore le kgonne re fa yona le ditsebe tša lena nna ke le mopapa ke le reverente ke boela morago ke šutelela Professor nomoro tše ntate Moruta o tlo lefang tšona lena kudu ba lelago ka taba ya go tla mo radiong re kgopela gore batho ba se ke batla radiong ka lebaka la gore ke line ba se ke batla radiong e se nako ya bona ka lebaka la gore ntate Moruta e feletša e bja rena mo pressing gobane go bjale ke bošego o kry le gore nna ke setile di-transport tša ka gabotse jale e ke tlo ntšha e nngwe ntate Moruta ke tlo lwa le office thobela gona ebile o itšea ka gone jale batho ba robetše and then motho a ka no re ga e tswa mo a kopane le serolorolokwa e senya SKFM leina e senya Prof Moremi leina ba re o go betša e tswa ga Prof Moremi ba re o dirilwe ka gore o thijitswa e tswa ga Prof Moremi aowa man bjale re boifa yona eo bjale re no re ya boipiletše gore batheletše re tlo la tenta ka moka ga lena go ile wa founela gore ntate Malefo goba mma Moremi wa re mola o founne sekwa tšea gore re go lebetše ke ne le listing ntate Moruta e ke ngwala go batho bjale ke ba spiriša ka line o tsa ke tšhabang gore ke se ke kano tsentšhao ka tsentšhao ke tšhaba gore nka bitša Moruta le kgono gane Moruta o founne pele moagišana ga founa ka morago then ka bitša moagišane ntate Moruta a tla re no Malefo ka re ba mo rekile thobela ga gone taba ke lebogile a se Lušia re a lebogatlhe re leboga pholo sese thank you go 98.7 communicating units a magešong tše di kwiša bose man tše di kwiša bose a ke tsebe ke di hlokela ntwane le ya mašatana ya gore tše bona di dira ntongwe man di a tsikinya man
whatever we had metsiki ya masome mararo go itšhela go erigela ja bo senyane ya bo lesome go School FM 98.7 communicating units ya ke tshwenya ke taba tše ke di kweleng mo tše botse tše bose ke tšone di ntirang gore ke boele morago ale ke o ka ro thoma matomo moroka madume ya kgotso šiao hle wa tseba ke eng a ke tse gore o swanela ke gore voya ke go gele metsi ke go neo moruta o mogolo moroka ke no thoma ka go tamiša wena ya ge ke tloga mo ke no tamiša magoši ke tamiše bokgošigadi ke tamiše magagefu ka mokana ga baruti ka moka ba porofeta mangaka a setšo banna ba theeletši ba bagolo ba SKFM ka dikgokaganyong tša le ya gore ya letama moruto mogolo ke tsamile ke le theeleditše ke kwele le kwa tše di bose a ke re moruta go radio e ya gabo rena ye re swanetše re netefatše gore tše re di bolela go fa di swanetše go phethagala re ska tshepiša batho dilo tše di sa phethagaleng ke lebogile kudu ka mokgwa malefo a sepedišitšeng dilo gabotse ka gona ke lebogile ka mokgwa e leng gore se se o ile ba le tshepo wa tseba batho ba batlang mo lenanego le morota nto e ba thušang kudu ke tshepo go dumela gore ke yaya ke sa nyake go tseba gore moagelwane o a ka utlompolela reng batho ba tlo reng ka nna go ba bua nna go ba bue bona bohloko bo kwa ke nna a bo kwe ke bona go ne batho ba bangwe moruta ba fela ba lebala tša maphelo a bona a bona mo lefaseng moruta ke fela ke re ge ke fa baswa ba bantšhi maele ke re mo a re atla go felegetša batho go phela a re atla mo lefaseng go kgabiša a re mabolomo re batho re swanetše re dire tše e leng gore di santše di dire ke batho ene tše e leng gore di swanetše di dire ke batho ke tše di santše di thabiše motho ene ge o ria tše di botse tša go thabiša motho go tlo ba le ba ba sa rateng fela phenyo ya bona ke eng ke tšwelopele ya gago le go se fele pelo ga gago le go se fele maatla ga gago ge o tia moruta o nyamiša ba babe o nyamiša baloi go ba le batho ba bangwe ba no fela ba re be re nyaka go bona gore motho o tla kgona na batho ba bantši moruta ba rata go bona maphelo a bona a tlega fela ba tla ba ke ntweteng a se dilo tše dintšhi tše di batla bang ba tla ba ke ntwete ya gore bophelo ba bona bo stakile ba nyaka go tseba gore na bo stakišitše keng mo bophelong moruta re phela boima re phediša ke batho ba e leng gore ke batho ba ba leng kgauso le rena a gone gore moloi a ka go šala morago a sa go tsebe ke ya mathomo nka se bakiše moruta dimpho tša gage ke sa mo tsebe nka se bakiše moruta tšwelopele ya gage ke sa mo tsebe moruta bana ba gabo rena ba go swana le sesiola le mokwa o ba jutše 7 years ka moka sesi a bajwa bana goditše pedi fela motho a fola ya wa tseba lebaka ke eng moruta lebaka ke le ke ile ka ba ngaka ya gore ke bereka le makgowa ke bereka bongaka ke sa nyefole tumelo ye nngwe goba ke sa nyefole dipereko tša batho ba bangwe kudu ge re tla lehlakoreng la dikalafi tša setšo godimo ga motho goba go alafa motho ka botlalo ka kakaretšo a ke nyake go bereka le mang ke re a ke nyake go bereka le mang ke tseleng e leng gore moruta re nyaka go bula surgery goba tleliniki ka kua gae ye e leng gore ge balwetši ba re ba tšere mo re ba beile kua gae ba tlo kgona go ka thušega and then molwetši a tle le kgono re mo admite re mo thuše ka mogore ka kgonang go tloga mo re tšee molwetši ya rena moruta a ye gae a fodile se re se tlišang mo radiong ke gore batho ba tshepe gore nto e bolelwang mo radiong ya phethogatša ditshepišo tše di bang mo di ya phethogatša sesuela o fodile ntle le go lefa sesuela o fodile ka morago ga gore ke le ngaka ke tšee maekarabelo ke gopola tšatši le lengwe go le boima mola go yena ba mfounela furugo bozotwa ba re mona ka mo re go ga boima ka emiša line ya balwetši ba ka tsamaya ka kua ka re ke fitlha kua ka bona gore nnete seemo se boima moruta ge o le ngaka go ne koloi ya ngaka o tšea koloi ya gago e nametša molwetši ge e le gore molwetši wa tetshenya le ka gare ga koloi ya gago o iša molwetši lefelong le e leng gore o mo iša go ba o šomišana le bona gore motho a fetša a lokile a le gabotse nto e fodišitšeng sesi collaboration go no gahlana go dula fase go discussa ka molwetši ke na le tleliniki nngwe ya kua gae re bitša Toyskral clinic
manesa a bereka mola nna ba mperekela kudu ka bokgwari ka lebaka la gore morota ba thuša balwetši ba bantšhi baka ba thuša balwetši ba bantšhi kudu ba tlankua ga moremi e sego badudi ba naga ya ramošebo fela kore ge ba thuša ba bangwe ba badudi ba naga ya ga borena ba tseba gabotse gore go na le bana ba bangwe ba e leng gore ba tswa bojan fese ge ba fitlha kua ba etla kua le bona ba etla go thušega ka ge ba thuša batho kua tleliniking ya borena a ba rake batho ba le ba re lena boelang tleliniking tša bolena ge ba re ba tswa ga moremi ba amogela batho ba le ba treata batho ba le gabotse ngwana o fodile ka lebaka la thušo ye re ileng re a thušana ka morago ga gore morota re le batho re tsebe gore batho ba bantsho go sa kgatha le gore dikalafi tša rena di sepela jwang go tsa gore moroka ke go tsena ganong ke rata go leboga le go reta se sengwe se ke se kwang godimo ga molomo wa gago a botse o ganeletse a o nyako o feletša o tšea pataka tše ka moka o te phatš ona o re lebaka la gore ke re ke tšere ngwana ola ka mofa lethwasane la ka re ke go fa molwetši o mpha testimonial ke go fa molwetši a bajwa mmereko wa gago ke go kata molwetši mmereko wa gago ke go make sure molwetši o pheta ditaelo tše ke tlabeng ke go file tšona le wena o bolela le badimo ba geno gore motho gore a fole swantša rieng mo a go tlabang wa mpotša le nna ga ntlaba ke tla bitša ba bangwe ba tleliniking ra bona re berekišana jwang mmogo le bomogumagadi ba gona ka molagae o mongwe o bereka ka sekereke o mongwe o bereka ke doctor ya sekgowa so re leka go phuša ditaba tše re ya pele moroka taba e re itiela matsogo re a reta hle kore lebaka le legolo morota ke lapišitše ke taba ya baswa ba ga borena morota ba tlile mo lefaseng bana ba tsene dikolo a ba bereke baswa ba ga borena ba tlile mo lefaseng bana ba ya sekolong ba feile bana ba ga borena ba feletše ke mebereko ba dutše mo gae kore o ka re mo lefaseng ba tlile go kgabiša o ka re mo lefaseng ba tlile go bolela ke batho o ka re mo lefaseng ba tlile go ba ditshegiša tša batho a go jalo morota setšhaba se swanetše go tseba gore mangaka a setšo baporofeta baruti ke rena ba re santšeng re ntšhe setšhaba ka gare ga ditlaišego tše ba leng ka gare ga tšona ge o le ngaka o le moporofeta o le moruti o le doctor ya sekgowa o le sister goba o le nurse o swanetše o tsebe gabotse gore mmereko wa gago o bereka ka setšhaba o tlile go ntšha setšhaba ka gare ga ditlaišego e ka ba ditlaišego tša bolwetši e ka ba ditlaišego tša matshwenyego a ka gare ga lapa e ka ba ditlaišego ka go fapana morota mmereko wa gago o tletšeng wa ka mehla le ka matšatši ke go ntšha motho ka gare ga bothata bona nna morota ke bereka mo ke tla mo bošego bo bolele bo bongwe re tla go bolela ka taba ya gore re thuše bana ke tla go amogela mathata gomme ge ke fetša go amogela mathata ke tšea molwetši ke ya go alafa molwetši ge ke fetša go alafa molwetši ke buša molwetši mo gore a tla botse batho gore ke fodile jale molwetši a kgone go lebelelana le se sengwe lebaka e le gore mo bophelong morota re a swanela go lebelelana le bolwetši ge o phela o opa ke hlogo e swanetše e fole o kgone go lebelelana le tše dintša dilo se ka kry-a wena everyday wena o lela ka hlogo kudu ka re o tlile o sa ope ke hlogo ya mo lefaseng o tlile o le gabotse mara a o sa kgona go phela gabotse re ne le batho ba e leng gore morota ba kwiša bohloko ba rutegile ntwa mathomo nka no bolela ka dirutegi tša go swana le batho ba e leng gore maybe ke pilot ge o le pilot o ne le bolwetši ba gowa ba ka se dumele o bereka gore o tlo re reile ge o kawa o le kua godimo re o ya kae ge o le pilot morota ge ba ka go betha ka moleko wa go lahlegela ke kgopolo go fedile ka wena ge o le pilot morota ge ba ka go betha ka stroke se e leng gore se go dira robe mogolofadi go fedile ka wena so batho ba swanetše ba tsebe gore ba swantše ba phete ditaelo bothata bo bogolo ba baswa ba ga borena ba matšatši a lekgono ba tšhaba go phetha ditaelo ka lebaka la gore batho kua moragong taba e ya bongaka ba setšo e ile ya ba le tshenyego ye ntšhi kudu ya leina jwale tše ke di riang mo morota ke leka go bontšha mangaka a baswa gore mangaka a baswa a re lekeng go tswala boswa a re lekeng go tswala boswa bongaka bo ba rena a se ba kgale ke bongaka ba gone jwale ge re bolela ka bongaka ba gone jwale morota re ngwageng wa 2024 kgweding ya bo 10 ke di 7 re bolela ka bongaka ba lekgono re ka se bo swantšhe le bongaka bola ba bo 1950 something rena re swantše re sware bongaka ba rena gabotse mo botate mogolo wa rena ba beng ba dira diphoso tšela ka moka re di buetše morago
so go tlo re tšea matšatši a mantši gore taba ye e kgonagale mara fela moruta nto ke ileng ka atepotša yona ke gore ngwago o tlang o ke tlo kgopela modimo wa badimo a mphe maatla ke nyaka go gahlantšha dingaka ka moka kore dingaka ka moka ke nyaka re no gahlana ge go kgonagala moruta re be le pleke ye e leng gore re tlo ba mo go yona e le ge re gahlane le magoši ya rena le baetapele ba naga ya rena e le ge re fana maele mmogo le go fana mantšu a mabotse a go aga bongaka ba setšo sa segagaborena ka lebaka la gore mangaka a dira diphoso ba bangwe ka lebaka la gore a ba tsebe ge ba dira ntho e right le e wrong so ke ne tumo e kgolo ya gore ngwago o tlang ke nyaka mošato o mongwe le o mongwe o bitše mangaka a bona taba ya gore naga e tlale ka dindomba tša go se bereke e tlo re hlolola bothata ka lebaka la gore o tlo kry-a mo nageng go šetše go e tlala bosenyi bo bontši mangaka a sa berekeng re swantše re tsebe gore ka thuša jwang dindomba tše di leng nageng ya kgoši tše di sa berekeng kgoši re santše re tleng ka solution ya gore dindomba tše di bereke ene di bereke mmereko wa nnete re swantše re dire eng re nyaka mangaka a go dira dilo tša nnete re nyaka gore ge kgoši e ne diphuthego mo nageng go be diphuthego tša go dira tša nnete ntane o tlo bona gore ke wela ka fase ga mošato wa garamošebo wa kgoši mašung jwale kua nageng ya gabore nage go ne se sengwe swantše ba fela ba bitša dingaka so dinaga tše ka mokana ga tšona di tletseng ka dindomba tša go se bereke re swantše re di thuše dindomba tšeo gape batheletše o ja bongaka o phela bongaka batho ba gago šio mo lebeletše moroka batho ba go šio a mmalapa gago ke ya maka ke ya mararo ke ya maka a re napere tsene ditabeng moroka mma gore na thobela le kae rona re nna re gona mme ke ba gamang ke nna moritratao from Tsamagero le tswa ga magero le tswa Tsamagero setlhaneng kwena moriti okay dipadi moritrata modipadi leina la motswadi ya ka banna batho ba bang ba ile ba fela ba re gante banna moroka mmago ke mang mmago ke mang banna ke modipadi mme ke modipadi banna a re kwe mma gore na re tšhele ka mathata re ya kwe ke ya e le go gore na re phela ka ona ka mehlale ka matšatši Dr. Mrem ke na le mathata mphe ona ke na le mathata Dr. Mrem ke ra ke tsore ke thome kae ke re ke fetse kae tšea mathata ka moka wa tšišemo doctor o re ka mo lapeng le la ka a gona bophelo ya o re a gona boroko ko re ga o robetse doctor mo lefastereng phiriši e le gore la mathomo phiri la mathomo ke motho o rata o clean wa bona la mathomo ke mo stupung ke bona borofa jo go ka tshwane ke re mara rofa jo a se jwa mpiane ke botša mme mara rofa jo o bone mme wa tla wa bolebelela gore a wa ngwana ke jo a ke se gore ke jwa pofolo mang a wa kane ke mokere ke fofala re fo katana au tšatši gona matšatši mme wa mpobotša gore ngwanaka o la ile go lla phiri mo ke re phiri o re ke tšhabile go tsoša o dula kae gae mamanageng ya go ba le phiri ka gare ga motse gona mo ga magiro gona mo tshatlhaneng mo gona mo tshetlwaneng mo o tloga mo sekontiring ntlo bo 5 ke gaka o ra re phiri ke dima mo sekontiring mo a kore phiri ke la ntlaba kore ke re ke le faster ke le legolo ya mpeto e mesobe ke re betsa ka moreng ya ngwanyane wa morwa ke a tswa mo gone jwa au ha ke robetse ke fokwa ntho e lla ga ke re mahlo enta ke ngweding ke no ga tlhana le phofo le ngana e lebeletse mo garteneng e lebane le mpeto aka wa ngwane be ke robetse gona ke tšhuli kwa ka moreng yaka fane ke thomo makala gore mesane ntho ke phiri ke fo thoma kana ke kgwatha mme o robetse mo le nna mo fase na ke robetse mo mpeteng mme o ra ke re ngwana ke kgale go botša ke re ke be ke tšhabo go botša ntwe ke e bona mehle ke re e bona mehle mme nna mosane be ke bona borofa o rago ke e bona mehle ke ketse ke mmago jwale ke mme o re ngwana ka be ke tšhabo go bo e fiša ke e bona mehle mme yena ga e bona phiri ye o re mmereko ona e tla go dirang ka mogare ga lapa ko re gabotse kula ba nako nngwa ke sa le ka magweng ba fala ba bolela ba re go na le phiri kwa motseng wa borena kwa ga magiro jwane ke thomo e bona ka ga ka nna se ka e bona
befuka ba e bolela ke thomo e bona ka mo lefestereng a go sephirie go tla nonyana wa bona fence ka mogwelo ka ona khona ya fence ke mo ka nonyane ya kitima ya kwa o re jwale ka TV ya ke lebetse TV so nonyane ya kitima a ke lore gape ke a ka robala ke phagame ke lebeletse nonyane a go nonyana boshigo jo boka nonyane yona a e robale ai ke tsoge ke re ga re tene ke re a ke re ga re tene ke chifta ga re tene nonyane ya gona tratele ke ngweding khona ile shika e bona a ena next a ke botšhiganyana mama le jarateje kwa go lena okay jarateje ke tsentse keiti alright no le ka tšwela pele awe nonyana mo ke boshigo nonyana e robale alright a gona bothata ke khomole ke khuname ke rapele le a ke toba ikhunya ba ke robeje ke fila noga gore hao ke dutse teng room so ke bona ntho ka rere ke re mara wa emehle ke dutse mo TV ke bona noga so ai ke khomole gore go nna gore go emishite na tše lomo gore ka nako e ngako be sa ke go riela matrapa a go fologa ke re ke emishite na se a ke emishite na se nogashi a ke bolala o be di gape nogashi a ke re ga re le ditšimetse ngako ka ona dikatase a ke ga le ditšimetse tanga tša ka 12 ka mga ga tsona sanjora be tsela ga fela ka mfase ke hwetša noga a ke tsebe re tsena nako ema pele mama tanga tše 12 ye nngwe le nngwe ge metsi a fela wena o hwetša ka mogare o go ba ka fase ga tanke tšwelang pele mama ke moka mo le hwetša gona ga tšeile ke fela ke re batho gona ke tsomeng katse o phela ka fola re khuna merapela ke tšhaba gore nka be ke tswela ka ntle e bana jwane ke moka gona moela a ke rebila ya obedi she ya boraro she fela jwale khona tša ngako ka nkwa ditlo fela ta ke ihwetša la mafelelo ke dikare ke robeje ke she ke tšhaba gore ba ka mo dikamoreng ka robala ka garage a ke robala ka garage o na le mpeta di ithuka mo garage ka foala mo fase bošigo ka tla tia ke ntong wa mo ga e ntia nthwele a ke ere ka kwa ile gore nthwele ya tematema ka boifa go tsoga ka boifa le go tšhuma le bone ka homola after 4 days ke ya ka mole ka moreng a ke ya ka mole ka moreng ke re ke emisha mmanki ya o sware wa shini o na le go sware wa shini ile gore re aen a ke emisha mmanki le no ga shi ka mfase ga mmanki wa wa shi wa o package wa shini ka mo gone a ke a hlale ja mmemme no ga shi mme gore no ga e ka mga go ke na le 3 days into intele mo ke kwa e be tematem ka gore mara ntu ka re ke ntho ka re ke sipidi man ke a boifa go tšhuma ma gore na ga botseng ke rie mo motho a beng a bona phiri ka gae a ileng a le fihlela ke mamago and then mama go robetse gona go tswane o na le 4 na le beke tše pedi ore a sa kgone o sepela o na le beke tše pedi ore o tshwetša ke bana ba ka ba tla le ba gona ba tla ka 7 a robale a je gore a ke ija batho ba le ba nyaka go ja le nna ke a ba tšhaba mamago o tshwenya ke dithokolosi tše di tlanka kore bana ba batla ka mola ba ja le ena bjale mme ga a sa ja gore kwa ba tšhaba nako a pele fotho maalla ka sefega ka motša ka moša go doctor ngwe ba re ko ntšane doctor motlha ba tshwana ka mole ka mmananapa a sa tlha a sa re tseba ka molapeng and then mme ke mokgekolo mara se mokgekolo le gore o sepela ka lepare o be a le right ka beke tše pedi fela o ka mmona o ka sepe after ba mohlabile jalo gona mola mbe ya re nna ka phirie be ke tšhabo go botša ngwana ka kana wena o tlo re o ye gae a ke re wa tse gore o ka se ye gae o na le ga gago re fo o dula gona mo ka re mara mme ke gale ke go botša ka borofa joke phiri o dulang ke wa e bona e tla ka motseng a nna be ke tšhabo go botša ke re jwale sa gore fetse ka go reng a ke tsene mama ke botšiše gape di gagabi tše le di bolayang le re go di bolayela di raeng ka tsona go bala di iša kae awa re fetše di bolai re fetše parafini ra ditšhuba noga ge e le ya baloi ge o e bolaya mošuola o tupa lena le lempa ka mogare ga lapa le tlo šala le bajwa ene e tlo boa gape gona ka mogare ga lapa mo le e kry-ileng gona a e tlo bona la kgole le mo le e kry-ileng gona wena go fo bajwalo doctor so noga ge o e kry-ile e le ya baloi o e ntšha diphisi wa e bereka wa go e lahlela phise ngwe kua e ngwe wa e lahlela kua mara o e lahla sekgoeng goba o e lahla mo go ne le noka e tsamaye le metsi mama go shu wa tla išega
mama go shuga a robale mma go shuga a sa ja mma go shuja le batho le ba ba kae lena bana ba mokgekolo ba fedi ka moka go shetse nna ke be ke inyaka gona moo bana ba mama go ba sepetse ka moka go shetse ka wena moka ga bona le ba mogolo ke ba sepetse go shetse nna Ene Nna le bo- ngwane o wane wa moshemane nna ge ga o botsiša mamago o re dilo tšeo di bonang tšeo di bitsang dithokolosi goba ditloutlwane tše di tlang ka mola gare ga lapa di nyakang go ja le mama mama go mmotsiša gore o re o bona batho ba ba tsebang goba o bona batho ba ba hwileng o re batho ba mme a mokgwa a bolelang ka gona o re batho ba a ba tsebe and then ba sepela le bana ba bantse ba bohlale ba bannyane ba bakakanyana ba ba white a re bana bawe ba thoma sentse gore ke re ke tšea dijo ke a ja šiba jwale bo mmagone ba re boelang gae ke thomme ke rae mama o kwa bogekolo gore jwang ke a kwa bona ebile alla kore alla šokiša mokgekolo wa modimo kore o alla a re ke go gabetse ke re pa ke kgwelang kore batho ba napa bannyadi jwang ka molapeng la ngwana ke ba bapala ka rena napa re dirile eng mmane wa hlaka ke thomme ke sa di tšea letlhogo jwa ke a bona gore le rena borokwa ke bokgwetse awa ke kgone go fetša kgwedi mara le mosegare a ke otsele awa a re robale ka molapeng lela o kompotse mo o konompotsa mama wa tseba ke duma go tseba gore ke tle ke kgone go thuša mokgekolo taba ye ya gore mokgekolo o bona dilo mokgekolo a se motho le ditšhomi awa mmama le ka keiti o fetša ngwaga a sa jwe ka keiti a ke re ga gešo ke stoki sa go tloga mo fihla ka renkeng nna ke yagile mo dishopo mo lebenkeleng mme anke a ya felo o bolo thoma a gana ke sefega after sefega a thoma a re maoto a ga a ruruga a reng o re a fotlhaba ke nna le tafo fiša ka mofase and then mpotse mo taba ye ya mama ya gore ke kgale e ntse e diragala ka molagare ga lapa ya gore o bona dilo ga a le botsa gore ke mengwage mekae dilo tse di phela ka mona dilo tse gabotse go bolela nnete doctor dilo tse o thobo o bolela 3 weeks back dilo tse ga a di bolela a re botsa nna ena ebile a lla re ngwana ka letlo tse gore ke a gafa a ke gafe a ke gafe gape batho ba batla ka 7 no a ke re ge nkebe e le gore mama o latlhegetse ke mogopolo ke kwešiša gore wena mogopolo wa gago o feletše mo e leng gore mokgekolo o ile a re ga a re ke bona phiri ka gare ga lapa and then le wena wa boa wa e bona and a le re le e lorile le re le e bone and le nageng ya mo le dulang gona ba lla ka gore go sepela phiri pe ba e bolela line la mošate mara saete le la rena mo le dishopong ba e bolela line tse tša mošate wa tseba gore batho ba babe ba kgona go tšea phiri ela ba e bee ka lapeng la geno le jalo doctor ba re mmane o feditše family ya gabo ka moka re balo ebile a rate ke motho kore ebile a ke dume ke motho ke fo ba ke le one lo tshepela ngwana ka mošimanyana ke ngwannyana go na bananyana ba ka ba e4 a gona motho a nthatago family ya ge ka moka ba nnyake ba re a loya e le gore taba ya gore letle le thome go latofatšwa ka boloi e be e tlile jwang mama go lena taba boloi gore betse kore ka moga e bona dikgomo tše ntši kgaetšedi ya ke a tšwa re lo ditsoma ngwaneso a bo a tla hlotša ropi se sa roga ba se seka ba re ba le o sekgatha ka pitoria a bo se ya ka gana rawa le ena a gana re ka pele ka kgwa ke ijalo ka nte ngwaneso a robala fa mošimanyana ka botewa ke moka sa bobedi a fetse robala wa tla ga robala papaka a fetse o tšwa pentšhela a fetse o bora metsi a robala papaka a fetse o robala a o se ka bena le shopo ka springs a o shake ma Somalia ba thunya ngwana gwa budila baker after ngwana ya gagwe a o saka a re go shake ma Somalia a tla mo gae a tla mo gae ba mtshella chef ka tega cold drink ka mo gae a re tsebo re tšheletse ke manga le ga re betse ba pilita boso ka modinko le ga re tšo motšha re ba pilita boso mama ke nyaka re fete mo go tlile jwang gore ba le bitse ba loi o re batla ba re bitse ba loi re kira ra re le kwa magweng ke moka o siaka go be go le motho a bana le sa gagwe go na le monne mongwe a etswa ka natala ame monne a etswa ka natala kore sese a motlwaetse go le batho ba di-business ena na di-taxi jana a fala a bolela re a tsa ga e re a tla išega kgomo tša gešo ba di utswetse ga 3 and then motho a ntse o ne o tšea dipholo fela o di utswetse ga e 3 o jwa difolo šala tše 4 a re gao kgomo tše di fetša keng a re tse gore di tšea ke mang malome a ka bile o bolaile ke pelo ka bakeng sa kgomo tša gago le ena ba tšea 9 ka magašo ba tšea 9 ka ba tšea 9 sese monne a re a ke go thuša o na le monne mongwe ba re ke ba
ska ba bolela ka maina ska ba bitša mama ska ba bitša ena monno ena monno go tswa ka ntle ya thoma monno a thwa taxi a botša sesi ke mo ka papa ka robetse a tla bereka stopo a bereka stopo ke mo ka ke ga thoma re tlo tuma gore re baloi ka mo ka family ya go tswa re hlanogela ka moka a gona ya shetse go le rena gona malome a gona mangwana gona motho ga re ga makhu a bang gona ka lapeng la geno le boloka le ne le nnoši no ba wena le mokgekolo go ba batla ka makhu ba fetse ba boela morago go ba ba no dula me ba fotla ka lehu ke moka ba fotla ka lehu boela batla go ka lehu ke moka go ngana go fedile wena go lebeletše mama mokgekolo go ya le ka mokgwaleng ka gona o bona mo gongwe ba ka be ba mo šomiša goba a no bala a sahletše ke malwetse go a kgonagala gore gape motho ba mo tšee serithi ba mo šomiša kore nna ka mokgwa ke bona go doctor ke nagana gore that's why ke tlile mo go wene ke nagana gore mme le ge e le gore ana tšhomi a nke ya ga motho ke nagana gore gongwe ba mo šomiša ke nagana gore ba mo šomiša and then le gona ge e le gore ka ntle le go šomiša ke nagana gore dutse ba mothomi from starter gale re sa di bone go gongwa mara ena ana tšhomi ana go ya a ke botšhimo mama ke rata gore go na le seo se bontšhitšeng jwale se kanyana sa go laetša gore mokgekolo ba ka no ba ba mošomiša le bone eng goba le bona eng point ya mathomo mme ke hlokile nyalo ka kudu stereka mme ba senya ke monna ka molapeng la gagwe ba senya ke monna kore ga botse nna be a fonya ka gore fudula ka molapeng ga botse go ya ka yena a senya ke gore ke nyale ke sa tsore problem ke eng ya rena o hlokile bana and then sa bobedi mme le ga re ka ba jwa o tlo tla opora ke tidetse ka gare ga kereke mme le tshwanana gore le ga o ba jwa gore mme mo ga ka o ka re ke ya ga kanega wa re ba mmerekile gore a se ke a ba ke bana ba ga ba se ka ishafelo ka lena motho o be ile gore bogole motho wa gago ke ya o sia ka e wa go robala wa dishopo ke yona e bile gore e be go le motho wa gago rena wa be a sa rata nna be re rata tata gore fa re a shesha a robala papaka papa go lena o bolaile ke mang papa o kile a fore tlaba gore a folla ka teng ga botse o se mogala jwa bile papa a folla ka teng ga botse o kile a nyala mosadi mane a re o monyalela lapa jwanong after mo ya tšhongwa ka re ke tswelela ka hwetša kgaetšedi ya mosadi ya dutše le mosadi ya ba batamelane a ntšha pampiri tata o kile a re a eja a makatša ke tša go ja tša a medi tša bona go na le something ka mogare go tlogo mo a sanka e hlwa e ba right tate bile a roba ene phiri ye o e bona la bošego ene e sa tlela lapa gape dilo tša go amoga batho dijo ke dithokolosi dilo tša go amoga batho dijo ke ditloutlwane ke tšona tše e leng gore di tlo go amoga dijo gobane di nyaka go ja gobane mmereko wa tšona ke gore ka gare ga malapa a batho di sepele di riang di ngatha maupi gona ka kwa ga e bupi a bodule wene mpotse gone a ke bolele so doctor ke na le ngwane ka o tewa mošimanyana and then ngwane o ka toropong kore bana ba ba sokotse sekolo a ba sa ba dumele o na le mongwe mo go bona wa mošimanyana ke a gola a segala thomo o bolela o bile o feta ke ba ka morago ka go bolela ke moka bana ba ka magweng a kere ke ka mogae ke foa le mokgekolo le nna ye ngwana o tse go fetša sekolo ke go jwena dula go mogae reka 50 doctor reka 50 ewe a e fitlhele di-30 le ba ba kae wa ke fo ba le mma le ngwane a segala tlile o tlile ona ngwago a etswa sekolo ra re wena le mmago monna le ge ba re la ja mama le ka ja 50 ka moka le kgodi ka moka ba ka monnenyane ke kgone o ria so nkana ke re ka moswane fotse ka mokgwa go ria ka gona kana go so gona ke bona o thala sefapano ka mogare ga bucket a kere ya bupi ke re mara ga botse o duo le ga ba re re a ja na plus papa o thala sefapano le golle boboa mo gore ke ka mogare ke boria so a fitla ngwana ke ria so ya o mongwe wa botsiša ka mo Facebook gore di tlo utlwane ke eng di tlo utlwane ke bana ba bolaileng e se nako ya lehula bona ba ba thebotseng ba ileng gore moruta ngwana re mo roma shopo mola e segale gore no kwa ba re ngwana o thutse ke koloi e segale re ngwana e mola ngwana o itailwe ka legadima e segale re dutse mo re ngwana o sale ka mo ngwana o nowa ka kua ngwana o tlhokofetse bana ba o ke ba tšeang ba tsošang meboya ya bona ba romang ka gare ga malapa a batho
ba šitše ba tsošitše moya o la bona re o bitša setloutlwane re o bitša tokološi gobane ke moya o seng wa robala wa mohu ke moya o šomišwang bošaedi mama wena le mokgekolo le ka sije 50 aowa bopi ba bolena bo tlo fela ka lebaka la gore tsona ditloutlwane tše di ja ga bolena di ja le lena ga bolena ge le reka bopi le tsona di gona that's why o bona mokgekolo a palela ko go ja di moamoga dijo gobane a di sa ja enough ka mogare ga lapa mokgekolo nto ke gale motshwenya mama o na le sephiri ya bothata bo bogolo bo bo bolaileng mamago ke taba ya sephiri ka lebaka la re go ntšwela mmona o ka gare ga bolwetse bo a leng ka mogare ga bona bo e leng gore bo a mo gobatša go sana le tše dingwe dilo tše e leng gore go o ka dula fase le yena o tlo go botša tsona ke gale nto e direga ke gale o na le security o be a ne o dula bolare wa tsa gore boriti ke na le kgwedi a ke robale ke re mmanthe molato a re a ke tsebe a ke tlele ke boroko a ke robale total kore tekana kgwedi tše 4-5 a re a ke re tlele ke boroko a o phagama bošego ka ba ka thota ka re a ke se ka roba dišammane le noši a ke robale le ena ka thota ka tswa ka kwa di ka moretši ka re tsela tše di ka morega ka jamana e re thuti re fo roba ka mokratše a ke thoma ke tswa fotša mmane a dutse a name maoto mo pontšhesa ga floritu wae mama o sa robale a rawa a ke na boroko gomme mama mpotse nto ngwe le ngwe sa tšhabe go mpotse nto re tlo go thuša jwang le ge ke sena se le tlo go thuša jwang ore go thuša kana o bolele ga o reng o fula morwa ke kile ra mmotšiša rago ke tlo go botša a sa nka bolela a mmitša a ratle mo gae a tla mo gae a rola tabe ke nyako go botša yena ngwane la fitlha a se ke a mmotša ena ngwane gone kwa mmereko le yena o fo sokola kwa mmerekong ka kwa ga bolena mamma go na le mang go diregang ga bolena ga borena ee ka gešo ka kwa go nna ka geno ka kwa lape go na le mogadi ba ke ngaka okay o ke ka bogadi ba gago ke ka gešo o ga geno go ne ngaka ke mogadi ba ke a thasišago o mmoditše gore o tla mo doctor a nna batho ba ka gona batho ba kwana go le nna emapele mokgekolo o dula kae wa tsa o dula gaka moruta o tlo wa tla wa botša podišwe botse dilo tše di riega ka ga gago lapeng la mokgekolo go na le ngaka matshwenyego a ka moka ba nna ngaka le mmoditše ka ona nna kore go bolela nnete doctor tše mokgekolo a di bolelago a ka mmotša mara mokomane ona ke a mmotša a kere le ga ka bolela ba tšea nako go tla ba tšea nako lapa la mokgekolo le agilwe kae ga magere godimo ga mošate ga magere godimo ga mošate a go ne molato lapa la gago šele lona mama o dula le mmago o hlokometše mmago ke tšhaba go botšiša kudu gore go tlile jwang gore wena o le ngwana moredi o tlo hlokomele ngwana mola e le gore mme o ne ngwetši e leng gore nke be mo hlokomela doctor di a boa a re ebie jalo re no re di a boa ke tša malapa a gone molato tšwa le potsišo ya ka ši kokola mafelelo mo a go gata lapeng la gage e beile neng ge o gopola ga botse o no ba o gopola la mafelelo ge mokgekolo a ya lapeng la gage gore beile neng ning yeah o bala 2003 2002 a ke re go jale ke 4 ke ke 2023 Aowa. ema pele mama o bolela ka taba ngwa go feta go bolela ka taba mengwa ge mentši e fetileng wa tsa re go jwa doctor go jwana ka mogile gore lapa le mogekolo tloga ka ra e sa bereka a ke re go jwa ke re ke tlo re 2000 ai man e latela go trekeng ke thua ke fa ke go mana ka nako ke jakile koloi ya magela da rena kana e ga e ke lo hlatsa ke rela go ya ga gage go ya go etela sala e tswa ka ngwaga mang ka kwa lapelela la ke gale 2015 doctor 2015 racha doctor ya le a tšhaba
wa kwa ntse o tla o se ga botse go bua kua o tla o bajwa mara mama o bonala o ne bothata o bonala lapa le la ga go no tinyakela lona wa tekagela lona aowa o bone o ke nyetswe eh ke nyetse mošata a ratau kwa godimo ke moka mogala jwa ka thoma a tshwenya ke pain ke a thoma a robala bola ke pain ke moka o robelang ga go ra thoma ba mpakiša yena ya be ba ra swarišana maphodiseng ke moka ka re ke ria sitse ka re nka se mmoloke kwa ke agile go ntse nyako mmolokela batswadi ba go ba agile go ntse mo ba rapa tša gabo di le go ntse ke moka a re ke ya ka kwa dirape ba batsoma mosadi mo ba re ke mosadi ya gagwe o na le ngwana ke kgale ke kgare ba go ya kgale ba tša batsoma bana kwa le kwa rile go bana ntse ba go tša ba thathamole ba go lepokiso bana ba monyana ba ba itišitše so kampele le ntlo monyana o ntšhetše ntlo a tsoma kgare ba kgalaju ya kgala e tsenya ka moo a ntšela ntlo makgweng alexander ke moka ka fote tšhalela ka moka tšheleng ja go ka di hwetša phatlho ka moka ke di rekile ka moka o di tšere yana monyana mokgalaju mara ke mokereki ke mokereki wa ya go tšeetse tsona mama ba se ya go nyala mo e leng gore wena le ena le sainile nna le certificate and then o dumetse jwang gore dilo tša monna ka go di tsamaye bana ba gago ba tlo šala leng mama re ba tlo go bola ngwanake a ke re ba ba mpotsa gore ngwane ke na le go ena a swa madi ya go bona a ke go mosomela tatago be ba rerešitše e o nkgweditše le ena mara ke re ge monna a nyala ngwana le mmage ngwane ko wa gage ngwana kwa kgomo wena le mogala bo le ile la palela ke go ba le lesea ga e tere ke fo phumega ke swara kgwedi ya boitere e fo phumega a ke re beke ya plekeng e le gore ena o berekela fao monyanana ante ga ke thoma ke swara ena o nne a taelo tše so tsone o boriela ke ena monyanyana ditaelo ee ka nako re tlo e lemoga ba mpotsa gore dije ba go nnego tsone ke tsone di riago so bošago ke speech wa bona gore beša ke na mo mafotsi sa mothen nako e speech jale mama mpotse mo dilo tša mogala ba ga go šediwe ba ditšeri a o ne taba o tlogile ka kua wa tla wa tekagela ka mo mogala jwa ka robala ee o šile a agile 8 room mare sa ba ya tiela ya mare thaile yona e le gona go shotha maplanka mme wa ka šalangana a nrekela maplanka diphata ya diphata a tiela ngakole be a bile a boa tlo rogana re ngako mokakaka o tlo kgona ngako mokaka batho bala ba ntlhakiše ka kudu o ra re boela kwa morago batho bala batho ba ba bapetše ka nna ka kudu mane ba bapetše ka kudu ka nna doctor batho bala ka kudu le go bjane ngwana ka o gano tšhentšha pasa a re gore ke bitše ka fane mama ka pia e bitša ka wena jale wena mohlang o robala re go bolokela kae nna ke tloa ka rapeng tša gešo tša ga magero wa tseba ke tlo go botša nto nngwe mama o seke wa hlala le bitla a mogalo ka ena a ka mohlala a ke re monna ga go ba go rata ka kudu ene ka madimabe go robetše yena pele jale wena o seka re go robala wa ya dirapeng tša geno go ra re go hlala le bitla and then go hlala le bitla la monno e leng gore o ba go rata ga jale ka ge nke be a sa le gona nke ba go agetše ntloela e fedile a re iletše ka moka tše dibotse seka kry-a e le gore o mo kwiša bohloko ka gore o molae ka gore o ye ga geno ge o e ya go bolokela ga geno o riala ba kgorwa geno bothata ka lebaka la gore o ngwetše ya batho o swanetše o hlabelwe diphoofolo tša gago tša poloko ka gare ga malapa a batho ba geno ba ka se amogele ngaka ya ga mokete ba e buša ka gae ba tla ba boa ba e hlabela mogoga tlhobošo ba boa ba go tšweša le thetho mola o tšwešitše ke batho dithetho ba e leng gore ke ba bogadi ba gago tšea pele o iše fase ge o robetše ya go robala le mokgalabo wa gago mo a robetšeng gona ge go ne ditlaišego wena le mokgalabe letlalo ska napa wa iša pele kgole mamane se nna nka go botša motswadi ya ka o hloka thušo sa bobedi doctor tsogo le wa le bona tsogo le fuanago letsogo a lebereke tsogo leke ke fela ke toma 2015 a ke wa ka mogala jo magweng ka fo thoma go fo kgohlola a ke kgohlola a gona sekhuba ke ile ditocteng
ke ile sepetlele a ba bara ba bone selo ke moka ke fo khohlola gona sehuba ke no khohlola lefela enta ke khohlola ga bohloko doctor bala ke khohlola lefela go tša pleke tše di baba go fetša kgwedi tše 3 ke khohlola o jwale sa tlo eme ke na le 2 days seme gore ke tlo tla mo go ene ke moka go le putla kgwedi e wana gape se thoma gape se tša kgwedi tše 3 kore ke timo moka a ke na thušo nix tšatši di flo fela tšata tše be ke na le tšona di flo fela a gona ntho e ke tlo ya bereka ka huba seke o kompotse mo mokgekolo ke motho e leng gore o napa a godile kudu mo e leng gore a ka senape a kgona go yemelela mo e leng gore le ka tla kua before ke bereka lapa le nke ke ye meropeng pele lapa le la geno le mpetiša letswalo mama go njwana a sa kgone go ria selo ka ra se lapa le o ka no le tsenang o tla re o tsena lapa le le wa tla wa kry-e le gore o sa hlela lapa la go ba le dithokolosi and then wa tla kry-esitše le wena ka bowena o go betse le nyaka go lekolwa pele lapa lele ka gore wa bona gore ge batho ba kgona go tšea dilo ba tle ba di bea ka lapeng la ga bolena di je maupi a bolena diphoofolo di dula ga bolena wa bona gore ke bothata le ge o dutse so batile le fo kgone o thunya batho le bogetse tv gore a foti ya 10 o lebetse tv batile le fo thoma go lla o tlhoka gare bo bati and then na dipatla o tiputse re bone patla tše ka masenge ba raria ke letšatši bone patla tše di thuntšha ke eng nix e le gore di ka tsa di le tshwenye ka mogae ka tsore sa tlosa bolela doctor ka dikatsa wa be ke na le tsona ka fa batho tsona bone ka tse kae be ke na le tše 4 tše ba di bolaile ka rua dimpša ba di bolai mapele ka tse 4 be le tshwenya ke eng ka mogae o ba bone o di nyaketse dinoga ke nyaketse noga tšeke le go tlolwana kwa go nna wa sena le ntshwenya dinoga noga e le go mola doctor gore ke snake park ka mo le go nna no lapa le khona ka nako ngwe ke le nyako feta intia mo tšha ile gore be ke tswa ke tsoma sa mabuthubuthu a ke re ya re namela botoleke o bane be ke se re phone a ke re shake eta go tšha gona phata gona selo ka fo topa stena kwa ka ke tia ka stena se ke lahla tena se go dimo ga sona gone jwale be ke rekile senyanthe sampoko gone jwale se sa rekere jwale mara o kompotse mo motswadi aka taba e ya dikatsi tšeo reng ke se ka tlhoke sa bolela le etela ke tše kae ka kua gae bošego ka nako go na le go tla e nngwe e tšho ye white pure white and then di lla jwalo ka masea ka nako go tša difolwa nna o tsebe ka nako ngwe a ke sena boroko doctor na one ya tietlo ditulela kore ka mola o no bogela movie ka mo ka le ngwane a robetse faster la go le so o re fo bona motho a feta re o ka yena ngwana gona nke le nompile tša ngwane wa eng ka no ke ka kgang gore nna mama ke tšhaba dikhamera ke re o swana le ga re sokola na o ne o tšhaba khamera tša gago ngwane o re motho o fo feta mo lefastereng a bitša re mamma ke ma monne feta go mfastere ke ra wa mmane a se ka mmona o na le monna o re mama gape a ke le gore ke dile ka setse bonbite motho so wa feta ke re motho a re monna so o fetetšego ke fo kgothatsa ngwana ke ra wa ke monna ka next door a tšwelela kwa godimo etša sa go se tšwelela mo lefasteng o e ra o mo kgothatsa ke bjane o ka nako ngwane wa hlaka le yena ke bjane wa bona a robale le yena ngwane a robale a robale fo mo kgothatsa sese ke kwa ba re o tšhaba dikhamera ngwanaka o nyaka thušwa mo radiong goba wena o tlatle o etla o topolelela ka kua ye ke nyaka gore o lokologa kere a bona ne ke khapile makoko a tlo bolela ke yona problem nna mathata ka tlo re ke monne gore o feta kwa lefastereng o tšhaba bolela a re die so sese a ke re wa bona nako a rena ke nnyane ene go sane family tše pedi be ke duma gore ke tsebe gore o lokologela go nyaka thušo le wena goba wena o tlatle o tinyakela thušo ke lokologela go nyaka thušo allright potšišo she ba re o bone monna lefestereng be ke kamoreng ke robetse around ona nako je ke bone seetša se feta fastereng naka so ka ba botša ka magae gore motho a feta mole then ra tswa ra lebelela ba rawa gona motho
gate di be di khile ya gona motho re mmoneng so ba nagana gore awa mmako ka mpotsa re ge seetša wa tota sa kae sa gole mo leng ke bone sona ka no kushora maybe ke sona ha ka bona jona mara sona e be le seetša okay ke nya go botsiša mo mathata a aparetse lelapa la geno sesi a thomile go ba gona ge koko šetse a tlile ka mo gae goba before koko a e ba gona ka mo gae ge koko a šetša le gona ka magae nako koko a se gona dilo tse be di se gona koko thomile o dula le rena re thomo o dula kwa gae o sa lapa le leno re go thoma o dula le koko le ena a dula le rena okay sentse re tla ka funeral ka ditshenyego ra fo tsenela kwa lebotong la ka le sena masenge le sena selo paletse dipula dino ra fo o dula mma re ngwanaka o ka se boele ga geno o dula gona mo di dulanago ka ge a sena ngwana go šetse nna le noši ka nnete mokgekelo le o šokile a dula le nna dibotse di foriega le ka mo mma gorena mokgekolo sala e tla ka mo ka ge e le gore wena o rakilwe bogadi goba wena o ngadile bogadi a se ka ngala doctor o rakilwe a se ba nraka ke rakile gore mogala jo ya robalwa a di tšeelwa dithoto le ntlo ke rela gore o rakilwe ee alright then mme a sepela le wena mma o tswa a le gae a ke re be ke sa ke dula kwa motseng wa ka be ke sa kwa bogadi a sa ke dula be ke dula toropo ke na le ntlo ka makgweng ke ele reng ba e file mosadi o mongwe ee ba e file kgarebe nngwe ba rona le ngwana le mogala mnyana monne a tša kgarebe ngwana ga go kua nnoši ye kwa morwake ke ngwana morwago morwake nna ke mošimanyana fela le one mama lapa la lena le ne le bothata se sempotse mo le ya robala ka kua gae bošego gore a ke re le tlo nyaka thušo ge le nyaka thušo le swanetse le bolele se e leng gore le nyaka thušo go sona ke tle ke kgone gore ke tsebe gore ke le thuša jwang awa nna ke robala ke gae sometimes ke robala ke thomo robala ka ma 2-4 mo le go šetse sele gore ka bo ma 6 mo le go šetse go sele ka nako tse ke sa jutse o bona eng wena go le ka gae nna ke tla le ke boroko le ge le gore sometimes ke kwa batho ba bolela go ile ka kwa batho ba bolela ka montle sometimes nna ke ba botse ka gae ge ke kwa dilo batho ba bolela gore ke kwa batho ka ntle ya ke bolele ke nagana gore maybe ke imagine dilo or maybe ke batho ba tsileng kwa tsileng ba bolela mama shu o re nako wena o bona morithi a no ra wa ngwana ka ke monna next door o ba no gore ya gore o seke wa nagana tšentši ba aware ka dilo tše di diragalang ka ba tseba ka dilo tše di diragalang ka mogae wena batho bao ba kwang wa ba tseba goba mohlomong go diregeng a ke ba tsebe tše dingwe tša dilo wena o kwa eng dilo ka mogae ke ba re keng ke tla re ke katse maybe sello sa ngwana go tša ngwana lela bošego ene ka tseelela lefesetereng la mang sometimes la ke gantši nna ke di kwa go nna ora ke rata bogela tv cause ke na boroko go tša ke di kwa mo lefesetereng la tv ka kwa setupung go tša ke kwa batho ba bolela mo setupung so sometimes that's why ke re a ke di tšele tlhogong because ke bogela tv bošego a ke tla le ke boroko ke nagana lotse ka moka ke di ka mogopolong yaka ntanempotšemo wena go dutse le koko o bona semaka e se le kae mola go koko o bona eng mola go koko koko ore koko wa šetšeng ka gae koko a nna ga botsa ke dutse le koko ke motho le gore nga a bolele koko ka se moko a bolela le gore a go bolela le wena a swara le wene ditaba a swara le wene ditaba mara go njwatso nna nto le goreng ke itse ke dutse le ena re ena o bona batho go njwatso situation ya go njwatso a re go na le batho ba tereka mogae ya bolele go njwatso bolela lutse le gore nga di make sense okay nako before koko a tlo latlhegela ke mogopolo ke eng sa semaka se lebelele se bona mo go yena nne ne ke se gona nna a ke fihla ke fofotša le goreng a sa gopola ga e sa le gabotse o fihlile neng wena mo gae nna be ke fela ke tla ke eta ke boela morago no mara ke nka june ka june ke mo le goreng ke jutse gae full time a o le kwa morago o phela go ntshe boroko bo ne go tlela gabotse gona mathata awa ke motho le goreng a ke robale le gona kwa o leng ke no tlwaela gore a ke robala gabotse bošego ga o robetse a o bone go etla motho wa monna go tsenela a tsenela le wena lo ja mapaiso gantši go ba ga tee mo kgweding maybe twice a month gantši yona gantši mara ya gantši ene e diragala ka seina sa motho o mo tsebang goba ka o bona o tsenela le phoofolo sometimes e tla ka motho ke mo tsebang sometimes e tla ka motho a mosadi ke sa kuse gore ga botse gore ye gang
o ja lena ke a butšho gore kgang dintshang sometimes ke le gore motho le gore nga ke motsebe at all se nga ka mmona mara ke motho wa monna ntho se se go tlaishang ke thokolosi ene thokolosi e e phela le lena ka molagae ene thokolosi e ka molagare ga lapa lela e rumilwe ene ka molagare ga lapa lela e rumilweng le motse wa bolena o na le letswa motsola o ne letswa le le leng gona ka gare gobane lebelela bana ba koko se belega mamago gore ba fedile jwang go šetse mmago a nnoši mmago a šetseng a dutšeng le koko a go gane bophelo le yena o buile bogadi ene go ne taba ye nngwe mo morota mme o e boletše a re mmage ba a sa nyake a nyala re tshetše taba yela gore ka nako e mogala bo o dulang le yena mama go nyalang koko o amogetše jwang gona lenyalo la gona le bile la mohutamana doctor go bile gwa rotogela ba ke le bantšhantšhu le lengwe e le gore doctor le go mena ke lebelela mmaka I'm happy for yena a botša banna ba le batle go nyala re le monyala sejwa bane because motho a belege a re sa fo monyala ka 10,000 ema pele mama ema pele sela monyala ka tšhalete ka re motho a belege ema pele mmago o re ba go nyala jwang ka gore ga o belege o na le ngwana ka nako eo ke tla ke bolele maaka a ka nna taba le gore motho o nthaeditse gore a nthaeditse ke bolela se e le gore a ke na khutso ka sona lenyala jwa motho ka tšhalete e ntšhi obane ka ne motho ga a belege o na le ngwana ka nako eo o re tla ke be le ngwana ka o tewa ke hlakile ka kudu-kudu ka feta bile ke tšhaba go dula le banna gore ka se ka tla ke tlo ria ngwane mongwe gape ke sa fa ngwana ka o tewa mama ke eng se o se dirang gore ge o bona mmago ka ntle le mantšua o ikhwetse o sa mothabele gabotse o gonona eng ka mmago o nagana eng ka mmago ena ga ke monaganele selo koreng ke dale go fela ke botša bana ba ka kere wa tsa mme ka nakong wa sometime o ka monaganela gore kore ba mošomiša gore wa loya nna ke tletse ke pelo ke moraya kere oae o sa babeke bana ba gago kore ke nna kore a ke tletse ke pelo jwane yone kgopile o mo go nna ga e fele ya gore ke mo lebalele gore motho ke motswadi yaka ke kwa botlhoko bane because gone jwane ke tlhokile bana ka bakeng sa gabe a dula mpola bolela ena ngwane ke bolelang ka ena ngwane ke mogoditše ga boima mane mogoditše ga boima ka kudu ye wa ka kokwaka mmaga a morata ka mokgwa ena e tlhalosetsang a re tlhalosetsang and o na le segopise le gore mmaga bolile mmaga rata se se ga sa ratela le ditiro le gore be diriagala mokgekolo ba a sa morate lutse botse a ratela se seaga so go je ka segophi o sana le sona sana le enka wa tseba se se ke nto e ntshwenyang ka lapa le la mamago ke eng kokwago le mmage ba dutse mo go tee mara ba bontšha ba sa kwane ba dutse mo go tee mara ba bontšha ba swarelane dikgopi ba dutse mo go tee mara ba bonala ba sa tshepane o nkwešiša and then nto e mmakatšang gape le ne mogadi wa lena wa ngaka o e leng gore nkebe ge e le gore go a lliwa go llelwa go yena and then le gona mo go bontšha ga botse gore o ka re a gone ditshepano o nkwešiša a gone ditshepano ene go bontšha ga botse gore a go a tekemišetšwa go lokiša taba ye gobane family ye e a loišana family ye morota e a loišana mma go rena nke e tle ka mo go lena ganyana o dutse le mamago a o ne bophelo bo bokaone a go ne tšwelopele go wena o phela ka ditlaišego o iputiša diputišo ga o ne dikarabo o wa motshepa bile wa boa o se motshepe mamago ga o tsebe gore ga botse o dire eng o metsi magakwa ke metsi magakwa doctor ka bane ke a dipotsa gore a jwale a ke morakela kae and then sa bobedi batho ba tlo reng kore ke ntho ke falago ke kwa botlhoko gore gona a ke mongala mo bapedi ke tlo ba wa lesego yona pela ka e right doctor e kole bohloko mo ile gore a e fole ke a leka go khunya mekere ke a moswarela wa pala doctor wa pala man o ka se moswarele mama hlakile ka kudu go boima go wena gore o moswarele gobane ga sebe wa kry-a nnete ene le dutse mo go tee a sebe la kgopelana ditshwarelo le dutse mo go tee a sebe la ba kore ka mo lapeng la lena a sebe go a ba le tšwelopele
gare ga gago le mmago a sebe go ba le polelo ye e leng gore e ka dia gore le be le fitlhelele tabeng ya go kgopelana ditshwarelo ebile mme le kgone o a bajwa mme ba mmitša moloi wena o bitswa moloi e le gore na ke eng e riang gore lepalle ko go bolela le ka ge le swarelane dikgopi le di lokiša go pala eng koko a ke palele doctor a ke palele mme ge o ba bane a botse a ke ibotsiša mmago ke motho wa go loka goba ke motho wa go se loke mane nna bonnyane jwa ka ke gola a bolele ke rela gore mamago o lokile goba ga a loka nna mara foresight la ka nna ba sa ba ntokela foresight la ka gone jwale o mmona a lokile goba a se a loka mola a dulang le wena go bona a gona ntho a iriago nna ke fore go kwa bogolo ka nako ngwe a re tsogetse pudi a re le support a leng tire motho ke rela gore wena mama a ke ba le pudišo eno ba gone gore wena go lebeletse mmago o lokile goba ga a loka thannako go bone go gomolela ga mohuto a se gore go loka gona a loka nna ke bona e le gore a loka kane motho a lekile a bona le phoso gore o na le magodi sa tshwantsela fela go ile tša re ngwanaka wa bona mo le mo a wa swanna re o tle mo sandi gore o sepele so o rata batho ba ka ntle go feta nna wa tse gore mapele mama gone bjale ge gore o rata batho ba ka ntle go feta wena mola o bontšhitše gore mmago a kere a ba etla ka molapeng a ka fontšha shilling a itlemolola a ba nea bo 500 bo 200 gape la ke moka wena gore sa gore ka molapeng a se gona a ka se sentšhe a ka pja la roba letlala a ka sentšhe tšalete a le rekele le go bjša tsa pheo re tla re hwetse mo le wena ebile ka botša ena mogadi bake ke mokangana a morela re nne sheleng eo a fo entšha ene ya mogadi bake a tla kwa ke itinga nne ya yona yene yo wa ngaka ore tla ke iswa ka tsego laka ba pala itše le go bjadi ba tshwarela yona re fo e gola tla yona re mone yona ka moka ke moka fo phakiša batho ba ba fela go ba etla ba nkata ke seo go bja ke phela ka go bula ke itiaka tabe o e bolelang ya mogadi ba go wa ngaka ke tabaneng e leng gore go fele tšhaleteo ngwakwa go feta go yena o a tla ka mo go ene wa rothela kgwedi tše pedi ka fo feta tše 3 nkana rota gona a ke mmoditše ke re mme ga a tekele a ka nna tlalena ja tšileo nkana after a polepole a feta ke moka a mo kgopele gore ke ba ba ke gore le gore be ke kgopela gore o nthuše wa tsere ke tlo dirang mama ke tlo leka go ka le thuša le hloka nto re ibitsang gore ke phekolo ya meropa ke hloka gore pele ke tsena ka malagare ga lapalela ke ko gore badimo ba gešo ba mpoditše eng o a sokola ke a hlaka doctor morena o a sokola mara le batho ba naga geno ba sokola ka lebaka la gore taba ye ya phiri a e gabotse and then mo bolla nnete doctor le ka mamogolo ake ngwetse mamogolo ake bile ra tswa makgweng gauteng a nkokotela bošego taxi e mofološa ka bolekeiting ya gago e gomela morago ngwane le šu a tla le dipeke a tšhaba a re phirisene ka mo le go ena a botse phiri e sepela malapa a bolena mo familing gona mole ke agile go ntse ba folola ka yona gona mole and then family ngwana mamogola ke ngwetse ile ane o lla ka yona ile a tšea bana a sepela a dula makgwe nako telele o tlile go bjale monna gore a roba mare go bjale sa dule makgwe go dula ngwana ka o tee ka mo lapeng wa lesogana ya go raya gore gone jale e re botsa gore tlo o theetša profo gore o reng ka lena mama no wa tseba mo o swantse ke direng moroto a ke nyako o romela bana kua go sasa family ye ke santse ke no bona re nna le bona re no tlanke ke tle ke ba phekole ka meropa ke bone gore nka ba fa date e feng ke tlo e bolela mo and then ke bone gore nka ba riela eng morota a ke nya ke gore ke no romela bana kua ka nyoko gantši a ke rate go phekola batho ka lebaka la ge modiro e le o mogolo ene go na le dilo tše dintšhi tše di rišetše morago fela mama ke gopela gore o tle wena ke nyaka go kwa taba e ya phiri ga botse gore na e nyaka eng ka kua ga geno wa bona phiri a e dule motseng e dula nageng a ije magobe
onkwa a ije magobe a ije nama tse tša go apeiwa e ja diphoofolo kowe mara e yana gabolena ya go tsamaya tsena ka gare ga metse ene gona e sa tlele di-family tša geno fela go ra re lena le le family le hloka go dula fase le tle le nyake o tse gore period ya mang le family ya gešo go tletse dingaka ka kudu go gopola ka nako nngwe re ke rantšha tšhalete ra tlhakanya ka lapeng la family engwe ka molapeng ba bitša ngaka Tiane. ska ba bitša ka maina mang Sorry ba tlo ria mpho ba fotla ba mo change ba re ntšhibitše ba tla ba change o le tšhentšheditše mokoo bana ba bona ba bona o le be le ntšhitše tšhelete le ya go nyaka ngaka la e tšhentšhetše jale wa bona gore tabe ya phiring ke be tata a e feditše gale re bona bana ba bona ba bona ena pa fo fella moyeng a gona molato morota family yo ke tla ithuša ke tlo no kgopela lena mama a ke nyake go phekola kgoro ke no nyaka lena ke tle ke kwe gore wena ga botse tabe ya phiri ka bereka jwang ka yona ka ge le tlile go nna gore ke le thuše gobane nka se re le boele morago le go bolela letlatle le bua go nna kere mara fela for wena e re ke go phekole ntene ke go botse gore go tloga mo re o ria eng gobane lapa ke la gago ga o kwane le ba bogadi ba ga bommago wa kwana le bona re tokotha batho ba re tsogetse pudi go a pretend ga gona motho a re dumago ka lwedi jwa borena ga gona motho a re dumago ga botse mara gona mo kore ke ya makala morota gore bona family ka mokae ka napa ya no šupa batho ya re ba loya bana le sentšeng banna le rile lena a gona ntho e dirile go tokota bile mmanja ja motlholang ke a re sokolang ke a yangakeng batho ba ba felago ba etswa re nyaka tša bophelo o be go le rena ke moka mmamala o ka bolela wa re mo a re a robala ena awa motho ba re ememela ke tata gore ena awa bilang ke a re ememela total and then family ya pretend nto le go ka mole ke e kgolo mo family mara gona ya ke lo ga omana le mongwe nna ke tse gore ga botse nna pa re rile nya ke tse no mama wena hloka pelaelo o bona malefo gone jwale le ngwana o khatlileng a nyaka nthušo nna ke tlo thuša wena o tlatla kua gae ka mokibelo and then ka ge e le nyoko ke tlo no kgopela gore o tle le kobo gore le tle le kgone gore ge re tšhaiša le kgone go robala ka gore phekola gona e ba ya bošigwa kere ya malefo ya le bona ka mola ke kgopela o tsentšha balli ba bobedi taba ya lena ke tlo e šala morago ke tlo e ba ka fetša ke kry o reng a no nagana gore baloi ka moka monna ba rua tše ba di ruang yena a no kgetha go rua phiri moroka gape monna taba ye morota ya mmakatša ka mo ge ba balaya noga ye nngwe shi ge metsi a fela ka motankeng ye nngwe shi ya ga botsebotse tabe moroka ya gore mohlong wa lefeletse le ya metseng ke ge e hlokang go kwana ga rena ga badudi mo motseng gore man re nyaka go fediša bothata bo boso ya taba go swana le ye morota ka mo metseng ya gabo rena dinageng ge re ne mathata re swantse re ye mošate ge re fitlha mošate wa borena o bolele le rena ene ge e le gore go apala mošate santse o bitše ngaka ene ngaka e tlendene ngaka e thuše batho ba thušege ba be gabotse so ye e re šupetša gore le setšhaba sa mola ba dulang gore a re bothata bo ba botseba mare ba ile bano botlogela 24 a metsotso re le bantše go iri ya bo 12 moroka baeng ba rena šiba le kae ba gešo re gona ke ba gamang ke ba ga maredi ke ba ga maredi a ge ba ga maredi le tšwa kae gae ba ga maredi re tšwa ski not face 4 okay re le thuša kang ntate maredi rena ka lapeng la be rena gona boroko nna ke robetse go na le selo se sengwe se atla se robala le nnena nto a ke tsore ke nto mohutamang and bale ke gore a ke fela ke thaetša le bolela ka yona mo SKFM mo lenaneong la lena ke kwa le kogala gore a le monna go tla ya mosaši tokološi monna gešo e rata digwara ga kudu kore ge e ka go kry-a o le monna o sene mosadi o sa ye digwareng e tlo go iša digwareng now and then kore e tlo go berekiša kudu go feta wena go one mosadi o mo iša digwareng a pele nna ndira ka ona mogoba le ndira mosadi wa yona ena ke robale mehlile e fula e tla mo gonna le ga e ka ba mosegare ka re ke a khutša ka robala e fo ba gona mo gonna mape o re le mosegare le mosegare nka re ke a khutša ka e ka boroko ya tla e robala le nna
bothata ba tokološi morota e rata digwara o bona digwara a inyake selo ka digwara ya kore ge go bona o ka re o sa phazamile go iša digwareng ge go bona o ka re wa monna o sa ile ka thoko e go iša o ne mosadi bafo ke be ke na le ena re folo tlogelana and le ena ke fela ke mmutšha ke re go tla jwang le ena ga ntse gore go riegileng na o santse o nyake mosadi tabe ya gore o tlo iše ke ditokološi digwareng basadi ba tletse le nage ba nyakana le banna se yona santse re go thuše santse o be le mosadi o kgone go ba le mahlakonyana le wena swane le ba bangwe se ka kry-e le gore o tla išega ka mokgwa o tla išegang tše dingwe tše di go tla išang keng maredi tše dingwe tše di ntla išago gabotse rena mo re dulago ntse ke ga magolo a rena ba le re dula le maloma a rena o na le mosadi wa gage le ena yena o re swara ga botse a gona bothata fela jwale tata go rena o foa gona mma gore na ena a sala tlhokofala ka 2010 ba le tata gore na a iše felo ka rena ke le ka go ka bolela le ena ke mo founela ke mo ngwalela mebesetše o bolela taba gore ga ke mo founela mosadi a dulago le ena ga rate ke mka a sa rate go ja tše dingwe o fela a founa wa ntshepiša dutše le gore o na le tsone o fela mpotsa gore ke nyakotla ke go fa dikgomo ke nyakotla ke go fa dipuši jala ke dula ke fela ke mmotsa ke re ntata gane dutše le o dula go ntshepiša tsona hleng a o ntirele tsona na jala maloba ka ba ka fetša ke folo re ke dutše ka kwa ke tlala ke pelo ka mmotsa ka re ntata o gona mara a o re direle selo go thušang o sa fotlogela wana pa nna wa fotlogela re itšalo ra fotlhaka re le ka ona mogorotlo fo o bona gore bophelo bo re latlha re tla kae jale ke moka o founela sesiwang ka wa mmotsa gore nna ke bolela mantšu a e le gore a mo kuša bohloko mo pelong ya gago wena jale ka mokgo o re tlogela a sana taba le rena mo le gore le gala ba sena taba le rena a ke mo founela a mpotsa ke yona taba gore mosadi wa gago a tsona maredi papa go lena o nyetse mosadi o mongwe ile ba sa tse o nyala maloba ka di-29 tša yona kgwedi o a tswa ko lenyalong a ena a senka ke ya mama go kae mma gore na o tlhokofetse ka 2010 o robetse papa go lena a lenyetse a wa senka re nyala ene ke rena re le go ba mosadi wa gago wa mathomo maredi ke ya bommago lena ke fana bomma gore ene ya maredi wa šoma maredi a wa ke bereke ke eng e go lokelang mo bophelong a wa gona se se lokago mo phelong jwang ke fela ke leka ke na nte ile gore ke fela ke inthuša tšatši le lengwe le yona ke na le sound nako e le gore at least ba kgone mpitše ba re o tlo re leletše go gongwe ke kgone o ya a ke bo wifele maybe ke tšo ria tšhalata go lekana 1000 ke reka disamente mare le tšona a ke bone mogola tšona o nyako le ka go aga lapa la mmago e ka re ke sale ke fo kgopela gona ke kwa ga bontata ke kgopelana magolo a ntsama nthuša mfa 2000 a re ke reka masenke ka reka le nna ka ntšha ka tšhalate ka tlatša ka kgono ria mokhukhu bale mo mokhukhung wa ka ke fola ka dula kgwedi ka e teng e tla mehle ntwe e tla mehle nke ie mola go seseganyane sese ke bana ba geno ba maredi ore se se le kae bana le kae re gona ngwanešo wena le o maredi o mogolo ke mang ke ena wena se se mo gongwe o ka re botša ditaba wena o bona eng o tla ba ke eng ka gare ga lapa nna se se re tshwenyang ka kwa lapeng ke ena ye ngwana gešo ka re bošego hwetse a swere ke sona se gateletse re leka go mo šikile re motšha re bothata ke eng a re botša re selo se robala le mare na re kgone go se bona ka moka go fo ba jwale yona nto e fotla mo go rena ka moka le lena go lena yatla ka re kgone ra re le ka moka gona ka marumo re robetse a re šikinya ele se tloga kwa go ele se tla go ya ke šikinya e se tloga kwa go ele se tlamo se roba le lena ka moka mara nna mo go nna a senape se tla gantšhiso go tshwana le bona ka re nako ngwe ke kgona gore a ke swere ke se gateletse ke bala maatla ke šikinyega a ke botšiše ka gore le tlile fa le tlo nyaka thušo ene le bontšha gore le dula ga magolo a lena mo e le gore le dula le malome a lena malome a lena wa e tseba taba eng malome gantšhi re fela re mmotša ona mathata mohuto ka ge le ena a sa bereka a sa tsera ka ria jwang ka rena re fotlaka le ena a le gona ka molapeng gone jwa le ge le e tla mo le mmoditše re mmoditše o re tlamo o le lokolotše nke re ye ka mo ke bona abuti apere diaparo tša sekolo se a tsenwa sekolo mo abuti goba
ditafisi di no bola go go ntšhiwa marala monna gešo a ke a tsena o dia grade ma ke a grade 10 o dia grade 10 maredi a ko go botse tsena sekolo wa se bona seemo se sa ka gae se boima ene go le sekolong o se ka te compara le motho mathata a lapa la geno maredi ke ya geno tsena sekolo o tlo ntšhe ba geno ka gare ga maraga ba leng ka gare ga ona wa nkwa kere nako ya gago ko re nako ya gago ge e le ya sekolo a e be ya sekolo o nkwešiša ke tlo le thuša lapa la bolena taba ya mokgwa wa segateledi sekatapo wana se se lešetšeng morago se le tshwenyeng ka gare ga lapa a se selo yeo ke tlo le thuša lena lapa la bolena ke tlo romela batho ba tlo tla go lebereka go sasa a buti ke santse ke motšee ke mohlapiše le yena ga a kgona ke motšee ke le yena kua gae ke ye go dula le yena re mo phethele ditaelo ntho e mo tshwenyang e tsamaye mo go yena and then wena maredi re ya go go thuša ka gore wena o ye sekolong and then re go phethele se se wena o busy ka mo bophelong a buti re ko ile gore ke DJ ka mo wena a wona ke busy ka silk for ba gona mo gae o feditše sekolo ke ile ka tlogela ka grade 10 o tlogotše ka grade 10 mara go lebaka la gore ke tlogele nna ke tsebe ka re ke ile ka ba mmeleng ke mogana ka tlogela ka tla ka leka go boela sekolong a fihla kwa sekolong ke tšika ka tana go lo ke selo a gona nto ke ikwešišang kwa sekolong ka ke ba ke tlogela gape o ne mo game kae na 25 Salomonyana o ne bana ba bakae ba babedi o mongwe sa le o mongwe ke na le lena ka mme mo ke mošire gae mara bo papa go bana ba go tshepiša lenyalo ne ba fo tshepiša mara le gona a go loke selo ka re lokile ka leka go tswa ke nya ke shona tabe so a mpotse ba re go na le motho le gore o nšhetse morago o tsamaya senya mo le mo a gona molato se se re tlo go thuša dilo tša gago di bulege di be gabotse le wena dilo tša gago kry le gore di a tswelelela kere go tlile mo lenanegong e ba le tshepo e ba le kgolofelo go bolela le badimo ba geno dilo tša gago di tla loka di tla ba right sekolo ga se fele ngwanešo o bude abete ba gona o ka no ba tsena o ntše o le gona molagae o ne le bana sekolo a se kgethe gore o ne ngwana ora o ne ngwana fela go nyako se tsena o tlo no se tsena go nyako phasa o tlo no phasa wa swabiša baloi mo lefaseng a latlela go kgabiša se sa le mabolomo le santse le šome ka thata tsela ya lena ya go šoma ka thata ke ye le thomileng go tla fa go bontšha se sengwe dipolelo tša gore mang o tlo reng mang a reng le ditlogeleng nto kgolo e re nyakang ke pholo nto kgolo e le nyakang ke boroko ka gare ga lapa la bolena kere ke tlo le thuša maredi ke yona thušo le nyakang eo fela and then ke kwele le re papa go lena ya itle ka mo go maredi ke kwele le re papa go lena maredi ga ane taba le lena mo tlogele maredi and ebile a re tlo mošala morago gore mo founela o godile maredi a re go thuše dilo tša gago di bulege di be gabotse maredi o bereke o katane o tsoše lapa la batswadi ba gago monna gešo mosadi o mongwe le o mongwe ga a gahlana le monna re ke ne bana ke maekarabelo a motho a bitswang mmane gore o swanetse go hlokomela bana ba monna o go bontšha gore yena a ka tla kgona go godiša thari ya monna o mara ge monna re o reng papago se ka mphounela go ba mphounela phapanya le mosadi e ke dula go le yena a e kgonagale morota gane ngwane ga lela santse a llele kae gape maredi ga lela santse a llele go mmane age ke mmage mosemmage o mongwe a sa le gona ene monna morota o swanetse go tseba gore bana ba gage ba mosadi o mogolo ke ba mosadi o mogolo le ge mma go bona a se gona o swanetse gore a ba tlhokomele ene go ntse le lebelela gore bana ba ba ka gare ga mathata majwang ba tlhokometse ke malome ya bona mma malome ya bona o a tlhokometseng bana ba ena le botšeng mma malome gore re ya moleboga le malome re ya moleboga ba se kebe ba latlhane le lena ka bolena le tsweleng pele le swarane ka ona mogoleng ka gona re tlo le thuša e nngwe e ke rate e bolela ke gore mma gore na tlo tloga o mpoditse gore ka kwa ga bontata re se ka hlwa re saye moka jale nna ka fo gapeletša go ya ka kwa ga bontata sorry tlela maredi metsi se ka iša pele gole maredi sorry mare kwele bohloko mogalago
ke bone o ka re o monyane o nyako bolela se ka iša pele gole maredihle and then le nna o ga tsona mo bošego nakong wa like ka tse fero bale ka nna le go swara ke se gatele bile ga tse swara ke se gatele ke go ka moraga ka le nna go na le go ra ku shuri ke motho re ke se sengwe ke mo kana go tse fetša ga se fenya go kisana le nna se sa mogo a shuri ke le so nte o ikisana le lena na kisana le nna nakong sorry bana kore tokološi bale moruta e lata le bana bale e ba gapeletša go ba khisa ba sa nyake le dula ka ya bute sorry malefo ba tlele metsi hle okay ke tla le thuša bute ke tla le thuša bana bešo re tla bona gore dira eng tokološi ya tloga banna ba gešo fela ga e bonolo ke e thata gobane e ne kgang mme ke re go grate o bolela ke pala go ka bolela ke gore mma gore na re boditse gore a speech mo lefatsheng re sekata re se re yaka kwa bontata ba le nna ka fo gapeletše go yaka kwa gae ke moka tšatši lengwa a ke robetše ke fotlela ke go fore gabotse go santse gore ke ka kwa mma gore na ba mmile go ka ntsha kwa mabitleng ke modišo gore gane molato ke eng nna jutša ka disalonke a ke boa ke le gae ke robetše ka mabane ke bona mmane a buile go nna o bolela le nna ke moka nna ke fetola gampe mo go motsoši waka jale ka bona gore gabotse ke yona ntentira gore ke se ka gokela selo go nyatša mantšwala mmago bona ao sorry monna gešo maredi sorry hle sesi nke enwa ka mo go wena e šebo a bute pelo tša bona di bontšha dikwele bohloko tshwaro ya papa go lena e jwang sesi nna go ya le ka mofoleng ka gona bekšetse ke felo amogela gore a re tshwana batswadi ka moka ka re jutentšhe ge re lla re llela go wena mokgekolo e mmagontata ka kwa ke ena felang a re thuša ka tše dingwenyana tša go tshwana le maupi a re sena bopi re mollela a re fa bopi ka kwa gae o koko sebelega tate wa le thuša ke ra mme sebelega tate go lena wa le thuša wa re thuša ka re le ona mokhuko gore re fele re hlome ka kwa re reetse ke ena ge ile papa go lena yena ga le thuše nna ebile gantšhi be ke sa mofounela ke wa gešo o sa le monnyane o sa le sekolong wa e papa a sa mosapote tše dingwe nna tsa ke tsebe gore bothata ke o bereka go dirang papa go lena a re botšiša ba phela ba re botša gore a bereke ba re a bereke ka rena o dula kgole le rena re ka senapere tseba se a seriang ka kua le se a sa sereng batheeletši ba sekukune FM ke kgopela gore ba ba nang le letogo magagešo ba le ka hirang ke kgopela le foune leng ntate morota ke kgopela le foune leng ntate morota sesi re monyakela mmereko a buti re monyakela mmereko papa go lena motlogeleng se a se dirang modimo o tla mo araba mane a lena motlogeleng se a se dirang modimo o tla mo araba nto kgolo gore nna ke ye go lwantšhana le thokolosi e le šetšeng morago e le tlaišang ke swanetše ke le thušeng bagešo ke kgopela gore o e leng gore magagešo o ne le kgwebo o na le mokgwa wa dikhamphane bana ba babediši ba sokola ka mo ba nyakana le mmereko magagešo ka kgopelo kgolo a re thušaneng setšhaba sa gaborena a re thušaneng re boneng gore re ka bereka jwang re kgonong go aga naga e ya gaborena nomoro ya ka e baka go eleletša moroka ke nomoro ya 079 ya re 590 ya re 4576 079 590 4576 ya ke kgopela gore ba no tla ba eletšetše morota and then re bone gore ka bereka jwang morota ga re bule megala re bone gore bereka jwang malefo nako a rena e re šaletše ke 7 minutes be ke re ba le ba bang ke tla bolela le bona ka mona ya a re no re budi megala re kwe gore maele a ka reng go lena magešong godimo ga maemo a e leng gore re lebane le ona ka fame ya gong ya gašo nomoro ke 071 333 225 re go tope re go nametšele foufele skfm re kwa gore ka gobane godimo ga dipolelo ka moka tše di bolelwang
le kwa e magashun le karata go ka thusha kae ka maele mohlomong go kgothatsa bana ba borena gobane le ya kore mathata ona a tla fapane ka gare ga malapa 071 333 225 re go tope re go nametse lefoufela SK FM wa tsa morota ke ile ka kwa ngwana mongwe a re wa tseba go robala gore go roba le motswadi wa mme pele ka gare ga lapa kampane go roba le tate yeah sorry ba yeah SK FM SK FM SK FM Ron le kae no mo age ba ileng ke kgopeleng go ba lo bona ke a ba le ba matho mo ba mo go la ke se tlhagelang batho ba le rena ka montle ka mo rena so yeah le re tshaba go bolela sego ka phatla gore ke ma modi wa taba le bile mona re mmona re motse o fela go bolela pele le mo re tsile ba re taba ja di magatlang go le molong e ba boima gore na pele re kgone go ka bolela le mo pele ga lena gore re a tseba ke moruta goba ke ngaka mara yona eno tloga e bontšha gore tabe ke segoka pha gore eno ba magatlang go le molong yeah ge nkabe ba le botša nnete etse le kgone go ba thuša le tsamaye tseleng e le goreng le bona ba dumela gore aowa re a e bona tabaše ke tse ke di bona ka mokgodileng ka gona gore ke a leboga ba go le bakeke go leboga rena thank you ke nako re itshelele ka mo go wena moroka yeah ngitše go wena ka fao 071 333 225 re go tope re go nametse lefoufela SK FM Thobela Thobela SK FM re lo tšitše oui a ba bolele ka fa ga ba O tlo ra re ba bolele bee a fase. ke tope ba Thobela le kae re gona le kae ke thatšitše ke taba ya ngwana wa ga Makua o bolela nnete mo nageng ya ga borena go robale ba tšea le mebu mo dikeiting tša rena ke lena ba la baphiri mama pele ke lena ba la baphiri askis ke lena ba la baphiri kore e nthatšitše wa ngwana ga Makua wa phiri le re mo nageng ya bolena go diragala eng yo wa mo ba tshwenya man ba tšea le mebu mo dikeiting tša rena o bolela nnete ngwana wa ga Makua awi banna mara why mo nageng yeo ba sa bitše dingaka di gona mositše e leng gore di ka le thuša ba gešo mo ba kole ka ditšhalete mo le ba kolekile e no felela mo ba tšea le dimebu mo dikeiting tša rena gape tše dingwe re no di bona awi o bolela nnete mo nageng ya ga borena ya ga Mageru aowa ko ra go ne nto e lokang nka re ba ka kry-a ngaka e right jwana re tsebe gore jwang ka re ba fo tšea ditšhalete e felela mo a gona ntho e tswela go pele ya inkwišiše bohloko e nthatšitše ngwane wa batho a bolela no ba tla dula fase ba tla ipolela ba naga ye ya ka mo ke ga Mageru boka kgoši Mageru kgoši Solanka le gona ge kgoši ya le gona o tla e dulela fase le ba tseta ba gage a ekwa gore taba ye ke taba then ya kgona go lokišiwa ya ba gabotse gobane ge go šetše go lla lena badudi le tla mo radiong go ra gore taba ye e tloga e tshwentše badudi kudi gape o tholele ka motseng a re lokele ke selo a gore go a loka go go no šašarakana le nna ke tloga ke tlo tla mo radiong no e tla mma gore na re tle re go thuše re ya leboga letlatši ya founu tša malefo and then le mo founele goba mokhumagadi ge ba tlo di bitša gone jwale and then le tleng ka lena ke di tšera ke tse gore ke di ngwadile gabotse ke di tšere tsona ya ntate morota o tlo di bušeletša gone jwale ya di bušeletša le nna ke nyako tla mo radiong wa tseba gore o dira dilo tše botse go fo tšhentšha o makale gore why awe no re re a leboga
thank you ya morota ka baka la nako a ke tšee wa mafelelo Thobela re gona bana ba bešo bona nna ke gore di tla di direga ya gane owe mama ga boletseng le yena a hlomphe lentšu la motswadi wa gage e ka re le dile o buile gape wa ba le lebaka la gore taba e sa le ba yena ya wa ba kwa buti o go thieleditše danke ke lebogile kudu fela ba bolela fase morota a ke leboge sebaka se ke filwe go sona morota a ke se leboge thata magageshu le tlile le tlo kry-a thušo le tlo hwetša thušo go bolela nna ke rialo ke tlo le thuša abuti ke kgopela gore go sa banna ba ge ba fetša go tla ka molagae ba etla go bereka ka mokgo go swanetšeng ka gona o bue le bona o ye go fetša matšatši o le gae re lwantšhana le phoofolo e leng mo go wena tše ntšhi re tla di bolela ka moola kere ya magagesho ke lebogile kudu ke lebogile thata morota ke tlo ke pele o ka bitša difounu a ke ne bonnete ba gore la boraro goba la boneng ka tla ka bua ka moka lebaka la ge ke tlabe ke swarane le modiro wa nyoko mara fela malefu tlo bolela le lena ke ne nneta gore gantši ge nka sebe gona lenanego go ne le kgonagala gore le tlo ba gona le balwetši la bone ke ne nneta gore ba tlo thušega ke morota re go leboga kudu ke leboga batheeletši ba sekhukhune ke leboga ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook today be le phela wa tseba ena ke kwele ke kwa bosege ke le bona banna le tsene ka bontšhi banna ba ba nyakang go tsena mo Facebook pageng ya rena ba no re DR Moremi ba tlo e kry-a e na le di-video tše dintšhi Facebook ya rena be le phela magagesho banna modimo wa go phela le šireletša lefe mahlatse mahlogonono dimpho tokološi tlo lwa le wena re a leboga tokološi eo e raga ka loto ge e tla ka dikobong tša gago ya e sepele re a leboga morota re lebogile moroka magešong nomoro tše re di leletšang gore mohlomongwe re na le ditlhotlho goba go swanele go buka line ka moswane dinomoro šidi swarang sa go ngwala tšeang difounu tšeang di-ball pen tšeang tšele ka go di tšea ka ona mokgwa mohuto ebe ke lefa sebaka nomoro tša ntate malefo tšeo ka go di leletša ga jwale go thoma ga jwale o ka no leletša di re 072 war 133 6761 072 133 6761 goba nomoro tša mamremi 071 398 1508 071 398 1508 ke moka tšaka tšele ka go dileletša go thoma ka iri ya boseswai mesong ka moswane o no re 079 war 590 war 4576 079 590 4576 go tšwa go nna Ishmael kwa morota ke re ithate o ratelwa le mo gaufulena a re tšweleng pele go tšega manne o manga 98.7 meretse gore ga o lefiega a go lewena le wena re bora kopana gape ka moso go tlogera senyana o fela o re ya lesomepedi gare gampa ya bošego pai skekune segare le bošego hwetša seo se nyaka mogašong iri tša masomepedi re sealemoya ka wena dula o theleditše go bosedimošego good FM 98.7 communicating your needs. Is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro